Sonyami, Rosinu Honi and Buffo, Elohinu Elohika, Jehovah Sama, Emmanuel Honi and Waha, Tikenu and Katabo, Adonai Rati, Subinina Ura, Saranuya and Asobejini. Jehovah Rofeka, Kevantapino Mayarasa, Jehovah Roi, Ayafupa Unimumba, Jehovah Nisi, Frankani Utili Unyuma Sao, Unsano Nyuma Yawawa, Afrau El Shaddai, Yawana Yawatina. Irani Sonyami, Rosinu Honi and Buffo, Elohinu Elohika, Jehovah Sama, Emmanuel Honi and Waha, Tikenu and Katabo, Adonai Rati, Tubina Ura. Amen. This is for Moses. Moses. Onkwa na o so tinya pene. Ade. Onkwa no di fu afia. Yensu ya beti nyamene. Moses kokati yakopon. Israel force. O pese o mete woni. No mu. Eniama bi wo bisu a. Ehia se Ewrade gya ye adwuma. Ebusua bi wo ha. Wonye ye futi mu ani. O feel okay, but we nifi. We okay. Into a bit to make us a bush and the Wonipa, Yeniska. Meme no yardine. Oh, here be a day of bush yamuno. Me, you jack from. Oh, I am slow. I am slow. Say, I need a slow. Ghana Adisiye, a Poba of Fore Amount for Emma Atin, and the Maakye 93.3 FM.
dia shenyansa fu ani wo wate Enyama na keri asimuno Nyame dia sheni ni ani monyamo Oyefu biba Oyeni biba Mobroni baba Adune fresh rubber dome Meina ye abrenina Neri asibu kwasi abiano Ena dia shenyansa fu ani wo wate Enyama na keri asimuno Nyame dia sheni wani monyamo Oyeni biba Mobroni baba Adune fresh bedumne Abrenina Momo ame wae Momo ame you Anope Momo ame ye Meina ye Abrenina Onyami aye bio Onyami aye bi Meina ya Abrenina Ghana adisiye Promotional Purposes amanfo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Nyame aye Enkanye kanyanye Ye ka ni enka ho Ye ka ni enka ho Nanke anopai Eya de esi mabira bomu meka we ya se nyame di animunya wate Asambi abamanu asamna shamesu achadudu Eya de esi mabira bomu meka we ya se nyame di animunya we di aya di amahuno Au Enya ni ye mate wate eya di esi mabura bomu meka we ya se nyame di animunya we di aya di amahuno Eya de esi mabira bomu meka we ya se nyame di animunya Onyame aye bi Tiefu omumu wa mi o Meina ye Abrenina Onyame aye bi Enkanye Nankanye George Forest. Adofo no mboro madwene so wate mimi anom meso mebuo mimuna de kitwe enye me na ka fata me adom we die Meina ye Abrenina Adafo no metina siko Genja brabo eri fiti ase pa dia sukura mountain so hey Meina ye Abrenina And all the ascendants of when you wate Nyame dia ascendi di animunyamo Oyeni biba Mobroni baba Adumne free so bedon me Meina ye Abrenina And all the ascendants of when you wate Oyefo bibo Oyeni biba Mobroni baba Eyadum Anopa so ye checha o ni ama munyina kwa ba dia ba show ni so your show my show our show and of course your family favorite radio station Ahenkan 93.3 ya crowd see ebe sumo anopa so yeah that see be brace do feel na to ha na we enjoy onyankopon kan ho na dum no so mfa ma o adum wura na san adum yembiemu anopa yi wasa de yankwa chen for God and country we back on your radio Maakye ne brana so every star break up him say anopa no ndu bebo
Me pa cho be kan yen ho na akwantu krunkrum ya kan bom ni atu na she Kristo ni de anuonyam e be she Muhammad ni de anuonyam so arias Some 50 minutes down 6 a.m. It's another beautiful brand new Friday morning. We are live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. We transmit live from our national studios here, Kuya Frakoma, precisely at Chimabo networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zaino radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store or the App Store. It's just a matter of you downloading all the apps, and on the apps you search for Ahenkan 93.3. Maybe I will be enjoying show no. So as usual, we've done some 166 days. 199 days more. I said that and confirm my otiasifu nyankopon. Ye wo gidie se onyankopon de afri ni o ma pass ye no o de be kwa wie pa. Philippians chapter 1 the verse 6. We are so much confident in this very thing that the Lord who had begun a good work in us will surely complete it until the day of Jesus Christ. Uji tumu ababia obi aka say amen. 16th day of June 2023. And if you are even more friend freaky funky, even more so friend terrific. Anyhow, I'll be friend be a if you are weekend in a chance here. Me bato coming where? Edi ame just so obo ba ofori amanfo. Ushi amena ofremi obi short mejo so why? Me pacho bebre wi mbo brese ni besia ko ne demu no ma me fanto asom fama o. Onyami ayibi neina ye abrenyina. Empeni for hwe wi mbo brese so se me fanto ani ma no pay. Say ya de a ensuo no epuye mantem ya yahodo bie no petepete. Ye kwa animu no o kire se ewie mu bete. Nemum ewom ya yahodo bie no sane ye ndra weda ne ye no unse ndra ye ka kire se ensuo ne be munemu na batento. Emya bie de ebe petepete enen so no mpanimfo se men kan kire se sa pepepe ena ebeye awia no ewo wiem awia no wo wiem de nanso enya de ano be ye din bebre emya yahodo bie no kra de wan hwe ana nsuo no sane ebe munemu na be kata wia ne so ya na wa hye ne nso ede amame enti ewie mbobra no sane ebe sia kwa ne damu yi ene fiada June de to so du ensia ena ye di mu amane ye di amawo no Ghana adisi Okwomba ofore amanfo emamo ati ede ba Ahenkan 93.3 FM. Radia peja nensa o na onipa we or send messages no the edi kan ba ye or say God bless you owie no de more fire ba e hwan onipa no so the fa me am personal phone so na say oh me number no me pa cho e hwan no hwan o su yankopon hira o also more fire. I'll be anywhere, anywhere. Or the miracle maybe. I can't grab you. I don't pay a yankopon a bank as Yasedan confirm or Dinkron Chronos so I say and so a boy and who buy your quada say for Onama Domini Bobu who some man pay ye can't as a four one or why you can ye can home. Oh come on, this is so miraculous. Yet dia seda edima we rade ye that's it. Afei ye da wasi wi ani ye jai ne den so ahye wonsa. Odim dada e ahoho sima don hwere ene ebri mu ni besie mpo oma yenim. Yijai yana muntu de hye wonsa yakone abadie nyina yijai e de hye werade nsa
ya desre ene ya hobrase mpa ebo ne se ene nso so huye mmobɔ na tutu ya na mu si de kron ene ne ye ne ebeye musuo ne ebeye esan ne ebeye amane ka kwanhia mihu yanka empetuwo ene aban amane awurade ye firim na ne dai eniema papa a waka fa ye ho no mane mmerem eniema pa waka se odi ye bekɔbɔ hya asase ne so na enye bɔ hya asase kekewu na emom ɛyɛ asase a ɛwɔ ene nufunsuo na ahyɛ so ma no awurade ene ifa ye kɔ ho no mo gye ntata na yiye mfiri ɔhaw ene amane mu ya de srempa ye bono no nia ɔkɔtɔn owura yesrewo dinanimu ate onwunu nyono ma wo manhunu se wo ye nyankopon a se obi de ne ho to so a ade nyina diboa no ne wie ne yie na ne ya na tie ne se wo de mre ne na ene ye wade enti no eto de bia na eye binum se awurade ayi wo mumu hye wo ho anuonyam wo mo abrabom and of course se wonim dada se fidie ne da ha no mo de a apam no ode wo ho awuram se wo betena ka mu pa na se ka ne bekɔhwe ho we no me ka kire wa I know what I'm talking about. I do not need all consent se wo beje so ame ana se wonye so ame ne de no na enye me amte he masem a ya pam ani awurade wo ena yensusu ne enim se onyankopon na ene ne wa apam ne apam korafo onti se nipa eno be show bono aka jo so me anam kan e ba me hwede wi aweda na ekɔ no a masesa madwe no onyankopɔn we ni apam krafo nti wone ye wa apam se ka akwanhia de lalai one ye wa apam se aban amane anim guase lalai wayi afrim ne de ne se wa hye yembo se eyire so kyere so se den a onwi anim ase eno ne ne ade bia ye de ye ho to so so that is here and no near always be no we find consolation in that we are so comfortable about that promise I didn't me make a tell I don't need this over army and as on come and the yamasem one another I don't pay my buru wasem it's all bedges so when you send any wow but me na make me a pam way and yankupon one actually so at the here say obibia obechinchim ni radio na no de ato ha na osimikutia henkan ma cheno you have become part of the covenant the wings of God will continue to hover around you. That's why I say inti ebebo wo ban se wo po so wo mpo ebebo ho ban erade adom no so mfa ma obi mu obehwa wo so obeka wo ho na dom bedo so ama me pa cho ma yenko finish onyankopon asem na awatwe weyi yedi si ho no mo no se wonim ye bisa wo yiguso ye bisa se futu ben na wo de ma wo ma no futu ben enkomo ben na wo ne mofra ne di eno wan yiguso ye bisa ne na ye di bibia beba wieye na nyankopon ya adom ana wotwe foforo ye beku remu no ye wogidie sese nyankopon no besan de message foforo de aba na de aba akwa mekenkan bible mi hu ye nso so ne se wo kenkan the book of Peter ne of first Peter and second Peter bi kenkan ba bi na mi hu se asem bi ya na eba nyankopon asem bi a eba no eya na ewo botaye ni mamu a eya ensan ko back enti botaye ntia ya na nyankopon ema ya asem ma ne ba no de bia eya ewo se ebam ansa na asem no kra ya ka wie ewo se ebam ansa na wotwe na kwa wieye enti ene nso so na wotwe nso so onyankopon botaye a wode ma wo a wotie mi anopai no ewo se ebam ubebi o bible no de akọ mebusem proverbs mebusem Proverbs chapter 29 ye kenkan 15 no eno nko a 15 ne pe ena ye kenkan ajoa Roberta Mrs. Okay FM anopai wa report ye da se bebre nyankopon nhira wo we too much nyankopon nhira pa na debia de ba ko pe mpai bo ba ko pe na eya me body ma ajoa se onyankopon ma no be ma obetina se that's all inti eno so ho asem no na Proverbs chapter 29 the verse 15 no enie or say the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame.
the rod aba ne animuka manyansa tie ose den aba ene animuka manyansa na abofra a wato no sraha se woto abofra sraha ugya ne pe e de hye ne nsa se ne ono a pe wonye ne ono a pa eno ho asem e na oka kire wo no se sa abofra no de biara odi animguase e bre ne na or said the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Abani enimukama nyansa na abofra a wato no sraha gu nina enim ase. Abofra ne maame ne papa na adwene se wo de omo de so ma wo nketira wo omo de an so ma wo nkokwa wo omo de an so ma wo dabodabo awo omo de an so omo awo se nkrama awo akwala ne bedidio obe den yu emfa no ho o se akwada ye tenetene no e ka nanim no ohuru nyansa bebre ewa abrabom na emom akwala ya to na sawram akwala ya to ne sraha akwala ya to ne pahwi akwala si wo bedidio si wo bebo braw si wo beko sukuo si wo beye danyo ne na enya abotre entna ase ntu ne bafo na agya ensu nya bre na ode ne ba na atena ase ne watu ne fo na wakyere ne wa abrabom nyansa ne suahunu kakra ono no anya no ode atu ne ba ne fo no enei bible say yen kan kyere wo maame ne se wantu ba ne fo se wankyere na antena ase se wa mo wani anko ne ho a na se woto na sawramo a na se woto no sraha ode animguase ene brew so ode animguase na eden ode brew enti anopa yi mi sen bisa biem se ya bisa free na no joda na bepem ne se afutuo ben ena wode ma wo ma no o ma no ka o manim ana ye mo mo chem so o ma no mo ya no ma kanaf o mo su de daw esu nyane o eni nti no bo o mo chem so a wabo musuo waja nkwala ne pa ma wo mo ana etore bi na ukwa abonten na wo hwe nkwala bi said yo mo ye o mo niema ohuru bibi obedi akwala bi kura timi ta ne maami sumu o ka mu no ade Kevin Jai yate si wedi o ta usum o de aba na ebe wura wo hwenim the next time waso sakwala no so untu ne fo untreni no umfa ne mfa abrabom ene waja akwala ne pa ama no ena ade ne ma bna de o hadwen madam wo bet pa wo tantan so one day a adwene bebe fie ka akwala nanim na bible say aba etnetne abofra ne mani hunu nyansa o say aba ne den etnetne abofra ne mani hunu nyansa the rod and reproof the rod le nya say bia ukotam aba na de abura akwala ne nko a o the rod ni betimi ya futu a wode ma no ya futu papa maami bitimi kire ne matna se futu ode ma omne se abayo ade usi so o se unya mema ba ya mienu miensa na urone wom maami bi futu ode ma no ne ba no akwala bi kura de ono nso no o se ono de sa masem wonye ne maami a kire na tena se he wan hwe abaye tok so nim tok ebedu time o so ope bi no ye beka se wano mmonyom nti hyase ne try odi owunya bi no ntumi nka be ka kire me meka ma odi wo eyo nwanwa ma me bia futi ode ma ne ba no unya bi no ntumi nka ka kire me meka ma wanso bi ahwe sa abri ya wo ware ya wunhu so afutu a ma me bi de ma ne ma no papa bi de ma ne ma no be ma de o ha mo anum mo e ma num nte se twa bi no afutu ede man kwala no ano payi me de masem ne ba wieye na asem wa ede bre wo na wotwe nyina nso ye de aba wieye na ye bisa se afutu be na wo de ma wo mabiemu no ne ye ka kire wo ne se afutu a wo de ma wo ma enne no se ochena otie akire na o hwe de a ekoso a obetimi aka se eye mafutu yi e na atenetene abofrei amana hunu nyansa anase sen e na etie me di si na masre urade nyankopon se onommoa ye nyansa ene ahoden emofra no a ode ama ye no ye betimi ahwe won so atenetene won atu wonfo
afutu papa na ede wo akọ asase a onu Nyankopɔn ahye wo mo ebo no eso ya me pese wo ti ase ne se abofra bi a wo de ne beba asase so no abofra ne nya wo dia wo hwe ne so you are just a caretaker hwe abofra ne so dia ma Onyankopɔn eni ti se wanhwe so yie se ne nipa nim die mu mpo no so obi de na de beja wo se hwe so na wanhwe so yie a otumi ma waso ye hye no saa pepepe no Onyankopɔn so na de ode beja wo eye mofra mienu mofra miensa no se wantimi anhwe om so ejie a mo ma me ye mpanimpa a mo so amamfa so a mo man no kuro eni nipa nyina daachi ubebu hu akonta se wuntumi nhwe wom so a enkonkope bi nkowo na emom wu bidia a eye wasede a ubebu hu akonta Awurade adom na osoma yen onhuni yen mobo na oma yen nyansa a yebetimi di atenetene yen ma no edin amegye so obowo ba ofori amanfo Kristo asomdwe nkan ho na adom na osomfa ma wo eyire so kire so seden eje Nyankopɔn oba Nyankopɔn no nkrunkru Nyankopɔn no enya de obegu yen animu aseda adwo Roberta say hallelujah ope correct guy you yate Nyankopɔn e mani mremu sa correct guy dey se bibiri wa ahenkan ha eji say o correct pa enti adwo etimi amana manage na ye kama so aja say e na kusi nso ye correct guy pa ada no ka kusi a eji sresre untimi nyi kusi ni wa onyi kusi ni kusi o correct guy oh yeah ma me kan o sresre no so the okay title no that one dey come there here correct guy na waka sa oh okay esa fata kusi pa papa yi no ne me nhye den nim ba bi o gina menim se wo yo so wonyo ono no menim ono isa wona ya wona ne nam o te sen na bra bot sen ne na nti nuro ba na bra bot sen e bi ka ko na me nuro sa ono e kwa hu ono ya hu ono ye dangerous hu de be ti say opoku say ono no yi na nim so ya say ubehu sa o de ne hu we de no hu omo so no mo ha adwen no bisa na baka me ufie na mbona pa wa me mada ba bia no mada oni fie ba hu bisa na ko for na te edin se obehu de o asemo yeah opoku de ono so no ono am ehunu so ye teacher poku say that say yes o ye classes no ya ma ne buru so nti ma me phone wani je ho na eje kasa na oye ne sa say o so ya warm up with them you say o ye warm up nso o de warm up abeka de kire no David eje kasa na oye ne sa say ne ho apa wa na mo bo ne me ana say o apa wa de bona so obi so me na mo re metia na mo kana me hu ni pakro ya tono what o apa wa de bona so obi so wa osima den o so on hye den hunu say o ko say o bo on hye den hu oh me gina ne me gina o so ye dangerous papa dangerous asin dangerous say so be dangerous ye fra wa de bi she fie o wa ha sa ampo say de you obi hye den ona de no hu de o ntumi nka kire ne de no ma ya say mo wa say ya o ya no de ko say yi e ka say kanese ho asema o ba tra so benya biaka say ya ba ku mi mi say benya biaka ba we no ya say mo o ya no de ko say ma me Eunice don pre oh me wo so ma me ho wo so ma me bo a say that we di bonation of ma me we di bonation of ma me that they say you of ma me o ba bia bisa no ba bi o free ba e bi o go say what was we bia no di ho sa nti o ba o di bi sha mo o ba o say ko nie e fa na o free ba ai no nchiri mu nchiri itimi to ne so nti ono so friend na o so wo adwuma mu so of my friend also wo adwuma mu and I also wo adwuma mu na wo friend ono so of my so nti mo komre na say Ibanyo arabai yemo bibia akọ abasoronko bio embra Ahenkan 93.3 ya tenase agudie mu nsembra na so a yede nsem ya bone bede Asia na no pay midin ere Joshua Kwabena ejenem Yosef Ajiri wanya tene Canada afei obrempon opoku ware Raymond Asheteurat na afi Beni Tomauli ye nyina kentoma pa ede abani a ede agudie mu nsem e ba bejawi me emfasida ema Jubilee Hospital maso asen ama ede agudie mu nsem no e ba dandanya me ka kire se oyare ohododo papa agi ayare saye
ama on yarewa nyina atua yira eno ene Jubilee Hospital ebia obaron yarewa emu aidin obeso bede na doctors na nurse for ejina so ehwe ma on yarewa nyina enso etu yira na so bepima ye wodan hodo on ma na so betina bedem na fe doctors ne nurse for ejina so ahwe ma on yarewa nyina enso etu yira ebia ban lab na person beye oba onso ebetimi abo sa kwan ne so doctor tro edrama se kona koto na fasa ho yare a ye ofumasi kesi a edura o pato bia no bunya enso ato elho na fe yare a etete unda kosa na bibia nso akoye enso ed amount afi maternity enso elho ebia wafafuro na opese midwives eboawa oba ebetimi aboa postnatal care so wodema ema na omo awawie no akora na didie mu ne senesitie na pomudi no ejina brane bre na baje nkyerɛkyerɛ na bibia nso enkofa emfa ema afi bia nso wafafuro unya problems bi ewo ho unya concerns bi ewo ho abepiem antenatal care no yebebi amount na bibianso akoye enso ade amount afi scan na pese utwa bpm ye ultrasound scan aba scan biabi ebetimi atwa enso ade amount ebia surgery operation bi na pese ye bpm Jubilee Hospital ye betimi aboa yare bi acho ade bi chire wadwen so usuro ofere so bedi nkomo ade achire onua bpm ye cancer ni to hono ma betimi no bedi nkomo na bibianso akoye ade amount afi wani na ohwa dia unhu ade benwa unhu ewochira unhu wanhwe entua ntem ochina bi no de how kese pan na bebreo obepim yo eye clinic na fide ahyemu ma ebetim da sa woni yare nyina enso edi amount diabetes any hypertension for no enam no kese nkyekye no ekoso enanopa ya we na ekoso fieda we eni fieda bia na sankyekye no enso ekoso ebia peduen papa atodi eduna pomdi wom atodi a yo kanti ho eduna pa ato bia no obunya enso atodi na bibia nso akoye edama oba na kita insurance nso dia ye beje na ahwe oye say national health insurance and I say private health insurance no yebeji free number we so now near endi enkomo 0244 575799 0244 575799 and 0241 7844645 0241 784645 now near edi enkomo odan babu road ya so amantra bridge ne so honom ena obehu Jubilee Hospital yaw upon express ventures waba edi ama adwava waba edi amaka owners oka no ehun spare part ni bi asey ehun spare part ni bi atuayira upe bia na so obetimi atwa ne bon ofum na sanso ye papa dia eno ane yaw upon express ventures e bia ono car battery anase spring alternator radiator front bumper bonnet tires na opatom shock absorbers azo say back azo anase front azo no we pm yaw upon express ventures one ma e bi ho afi wiper blade dashboard we chema door handles car nese light say tail light and say headlight ina no obepiem enso oya upon express ventures abibre na busu a obenya wo so ene odi ato na bibia nso akoye ed amount EPL honoma odan baburu odi aso honum ena obehuyan yani onokwafo block factory no ena ebo nhwenim achim so do su de coupon honma ohwen honma obehuyan fe number ye na fe nchema sim de gi fefi Mr. ya upon ho 024 376 2324 024 376 2324 and 024 615 7706 024 615 7706 now ni ya upon enso edin kuma we mu ya boafo bi waso asen meda good emusem Asia. Yes, 7 Sunday Anopai FM Free Africa Cup of Nation no Nyankopon eduma de chena ana games ahodo na eto efama Ghana so ejina kono na kopima sei ana se Asia kwa de chena Central African Republic betena fie one Angola ede bebo ni Zambia etena fie ene Ivory Coast ede game no ade aboni Lesotho etena fie ene Comoros ede aboni Equatorial Guinea etena fie one Tunisia ene ebo South Africa betena fie ni Morocco ede aboni Botswana etena fie ene Libya aboni Benin etrefi ene Senegal nyame ayadoma kwasiada ye toa so sei ene besia ko Rwanda etrefi ene Mozambique aboni Tanzania etrefi ene Niger Madagascar etrefi wone Ghana ene ediboni Nyankopon yadoma kwasiada ene game no enso etofem Eswatini etrefi oni Togo ene bo Uganda ene Algeria enso ebo Cape etrefi ene Burkina Faso ene fe Congo ene Mali enso ebo Sierra Leone etrefi ene Nigeria ene fe Gabon ene DR
Congo enso ebo we games outdoor top fam our African games nim yen free African proper na fe yen remu ewo under 23 African enso eba so ewo Morocco afi ya mu na me ka se de teams ni na enso aye krado a ombobo mo de remu Morocco na fe African enso etimi ashase this month ya mu Ghana yenso ye ka ho bia ekakopie mu o sa African eba so Morocco ase na enra Ghana ye bo anyankofa kensie gbako yani Egypt na di ebo ni ekowi ase no na Daniel Banya a free sport kick waka e de ato atene mu sanso na Brantian dim e di Ibrahim Abdul enso etika no e ma aye Egypt minor intoko wi ase na aye 1-1 na after the game na papa ni din e di Ibrahim Tanko ono head coach e ma Ghana Black Meteors or the nsembi etudwa o chema o satisfied nani age o hwe game ne Manten eboy ya o impressed with the game e so no o say wom say do baby no na omobo 10 against 11 na so still na game no end 1-1 o say still na omo twan omo place bi o Black Stars ko boni game ni ewia o madwane under 23 no omo twan omo na fe bia so etimi akoye yenti ensema papa ndi Ibrahim Tanko editu yenim. Yeah, I'm very impressed. It's not easy to play 10 against 11, almost 70 minutes, and the boys did well. And we take it from there, and I hope that the next game will be better. I think those who play did very well. Like you said, we are still waiting for those who are with the senior national team. That will make us very strong again. But I'm very impressed with this performance today. 1-1 and 70 minutes, almost 70 minutes, 10 against 11. I think we are very happy. Train only once and full house, and then playing game today. So I think when we have more time to prepare, and we are going to build a very strong team and go to Morocco and have a very successful tournament. We are allowed to register 26 and we are allowed to take 23 to the tournament. So, and we give everyone equal chance here to show himself, and then at the end of the day we have to select the best for the nation. Yeah, we hope that the one we will select will give us what we want. Ibrahim Tanko ni nkoma no so odi giant enie na odi sinu no se ne no na se ohwe baller enu ne mranten eboy na se a good experience enso edema ne mranten paye na se last edition e bass no e ade Ghana Edward Sapo no kobo penalty ni ese no magana yentia kopiem all Japan Olympics Games ibi na se this year de ohwe squad kita na Ghana wa reshem se betimi qualify akopiem Olympics Games no ase na bibia nso etimi akofine enso e de man o se targeting de se Ghana betimi qualify ako Olympics Games na se so still na AFCON no trophy was ntene no so munya trophy na omo epe. I think it's a very good experience, and like you said, we missed to go to Japan with one penalty. But when I look at this squad, and I'm very hopeful that we are going to make it this time. So, and when I saw the game today and I saw those who will come and join us, I think this time we are going to make it. The target is to qualify to Olympic, but there's a cup also to win. So we are going to give our best, if possible, to win the cup. By doing so, if we come second or third to qualify, I think it's all good. We Ibrahim Tanko ni nkoma odi ejayen na AFCON ni dia games no shas 24th of June na fa ende 7th July say na group stages na etie group A no Morocco ho host nation Ghana yansu ho numbi afi Congo eni Guinea group B no so no Egypt Mali Gabon eni Niger yatwa ensem so amfama MPM MTN FA Cup nyankopon ayadoma Sunday NFA finals no enso etodwa Kumasi kupima Kwame Chase Sports Complex no e wona dwumade kase ni na enso eto fam na mpinfo abopopa e fere Gideon ni Kofi so nkogina mu na Antoine Iram no nya Santa referee enso enhwe game no afi bibia enkoye we a match between Kim Faisal and afi Dreams FC and Ede Ebony na papa no ekojamo se Santa referee papa e fani Michael in Hussein enso ekojamo se line 1 na afi okopia papa ono so ekoye line 2 no papa fani Kofi nya kombe kwai ono so ekoboa na bia koye RFA Maso Hansen enso ekoye for referee na waboa na fema hwe na MTN FA Cup final no enso atofan bedi musem kakra no ere ejao papa ne din adi Christopher Hilton oya Ghana Black Stars head coach ono so akasa ere Afra Ghana ye local league ayebo enso ewo mayimu oso ni chem local league ayebo imu a na so ndie wahwe bebre na local league no eyade a good pa local league no ohwa ade a elus no players do
ahodoɔ na enso efri Ghana akopiem amonone edukan ekodipa enso ɛho ɔse sadie we ɛyade a na ɛsɛ ɛha ye local league ne pan ye uye no sinchen a ɔse bad surface ɔka bad surface dia na pitch ai bobo wo so no ɔse pitch bobo wo so ndie ense da enye okrom ha na so still na teams omba momoden e make a good performance enso ɛwɔ league ne mu enti saa ne ma na ɛkɔ so league no mu die ense da nya papa yenti ense ma papa ndin enso Eddie Christopher William George Hilton Black Stars head coach Eddie Jai. The level of the local league, I think the level is a good level, but what I have to determine is, what does a good level mean? Because you can only judge that by comparing it to something else. The difficulty, I suppose, with the local league is that the league loses a lot of players, and of course when you have a league that loses a lot of players, it's what you replace them with, and probably what I have seen is that a lot of clubs are bringing in younger players, which is good for development. And there's no doubt there is talent here, but it's about the next stages for them, playing on the best stages that they can. A lot of the games I've seen, I've enjoyed. Some of the surfaces have been, difficult surfaces, and I've seen teams that have tried to play good, attractive football on these surfaces. So yeah, I certainly feel that I will get more knowledgeable as time goes on. We head coach Adema Black Stars of Ghana, Christopher William George Hilton. Yana ni ramu na fe nkodi nkomo mfemfa brand fa na bedna go tete enso asoye emfama this season e liga e bowie na nsen yan okopima sam brand no na goki no je e di na so sina kan e ma bia no go stars bo ko no she 18 goals na sam brand fa na bedna go tete enso e hye e boy ma nema ekoyi edma no den sam kakra dia tudwa o se du baby na ka ball no kro odisi o ya na dwen se ball no de enya dia otokwa so ase aka biem e bi se ne nda so ni na enso asam mra no ha to foka ofio piem working fast no na nema enseda enkoye emfama no na fe coach fan Michael say ekofa no ade no ba bia no go stars no league we there ohwa a very competitive league pa and a season way omo boy also obo Ghana Premier League pen ansa no de na chemu e wa mano ne akwa ba besi akan ade ma hat of folk na so ohwa league we there o se ne ejina na so yi pa. I think league winner the most competitive league Ghana. Well, they have their opinions, but me as a player, I will I think I win the most competitive. The enemy PBB coach, last season I say member BB ba. Young some imagine coming bobo you. What I went through, I has to folk demoralizing me. And yet criticism na mean to me but near to me now, criticizing me, they don't know where it's starting from. And me what has no to mean say nyame performance intina nyama nkoyi ma me ewo has enye spiritual human doing will be na wabonitim pose no I will not let this we SMS brand fa na bed na go tete erejai yempiemu ewo Eastern Regional Football Association Soccer Local Middle League fixtures no enra eyadia games na ebi eba so we match day 2 na say na kokoye Right to Dream Academy uptenase omni kwa bibrem ekotie sa game no end 1-1 kibi astrotef no so afa Tafu Rovers Park so no BS Pelicans omotenase a omoma live now SC etwombo mekanim bakwa so omantimi ante okwo United so etina fia ochi Super FC ebo mekanim ennan ama Super FC omutimi ete kanu bako after match day 2 no say na table no etie okwo United na ready nkan 2 games na ball or 6 point plus of 8 goals afa Live Now Academy so tosumi no ono so abo 2 games ono so 6 point plus of 2 goals afa Pelicans for no tosumi ensa omo so omo 3 points plus of 2 goals 2 games no mabo kwa bibrem etoso 9 ono so 1 point or minus 1 goal. Right to Dream Academy and so etoso enum ono so 1 point minus of 5 goals na fe Super FC and so etwatoa abano onibia ono so odi goals ka ensia na match day 3 no say na fixtures na esi etie ebaso 18th na se junior Sunday ya na games na and so ebaso 9 o'clock na fe ashase kibi astrotef no so aya na se Super FC
University omo tenase omni Life Now Soccer Academy na Ebo afebobo kwandim ade Okwa United enso betena fie Tafu Rovers Park nomni Kwabibrom United enso ade Aboni BS Pelicans betenase Mampon Far Rangers Park ne so na omni Right to Dream enso ade Aboni wey Eastern Regional Football Association Soccer Local Media League no emunchiremu eni afia de ko ba they are the team that qualify you know they support no better chire pro na win pro na ya 2 matches 9 goals ama qualify we yen to so na fem fan sam no emfama yempemu awa team dan Kotokuru House na fe ending komo emfem fi captain fantastic Abrante fan Richard Zikoi enso enchending komo na the pay emfa emoda kopio Abrante se na no ada obetena se awa Ahenkan Fm fi a na se komo twetwe animu a na se kobusa se kopio mu a Ghana Premier League wabobi na fe Division 1 League no wabobi na se odeton sonye so susu a ohwe amienu no de na mu odin pa sei ene captain Edema Kotokuru House Abrante a ya fa Richard Jeku ade atu yanim Bonsonsora ewum na sonsora na ewum no eye ketuwa bi menka say Division 1 de obi ba na oba o but Premier na meka na say eye 7 ka frache omo nyansa na ebo Premier wey ensama is Abrante fan Richard Zikoi captain de Kotokuru House ade aja si Premier de adwen nebo ye nkoso gidigidi musem ka sa metumi abo na musem ebo abrofo no bo no say yani o Oma ontake ujina ho passe wa nso wajim Elohim Treatment Center Dr. Bednego ene dano na osimen kanchiro say yare bi etetio ehunhumu yare anase nisuo yare a fa bedan Elohim Treatment Center ebi o yare no so no abe chronic disease aye yare kranko wa kon hospital anom ho aduro sa yare entimi emfiri so a obepiem Elohim Treatment Center Dr. Bednego say obetu ase one time e di amount afa bia wonu stroke na eteti wo waist pains yare na eja okodanda sciatica ena hawadwen afa prostate infertility infection typhoid ina wanya ulcer ayemkro anase asthma bi na ne etete wo liver ne no onya problems e wo ho kidney anase wakoma fa be piem Elohim Treatment Center na yentuase emfama oba folder no 30 Ghana cedis card 20 Ghana cedis asem den say the affordable machine aba we no free screening na free massaging ene de amount special FMM massage no enso aba we eye good mama monya stroke na sciatica na moda machine so a one time ebetu ase enso edi amount we no sinchen a ye de Abednego Cobites enso aba Abednego Cobites eyedura aba si koko ase papa koko pansam enei FD ahwema jatum se koko droi eye onuma ukoko de etimi san one time enso edi amount can you drug store e that station upebia to a ho na benye bi ato na bibia so akofan edi amount Elohim Treatment Center branches no ebi ewo nkoko ebi ewo hobo so enum na fekofodia achim dan de all right area honoma yani Dr. Adi ena ebo nhwanim 2 weeks of Thursday biano na se Dr. Ba ene ayarefo enso ebedi ensawoso kede de everyday biano ye adwuma enso ewo kede frɛ ewo number so 0547 108393 0547 108393 Yan shen samna se MFMF Europa Nations League no Nyakopon ayaduma eba na wiye ukopio semi finals game no etodwa ama Spain academy no Italy bako na fei games ahodo na enso todwa na final no say ena besi akọ Nyakopon ayaduma Sunday Netherlands for about 3 and 4 from eno 1 p.m. omne Italy ena di game no ede boni no mwia 6:45 p.m. no na fe Croatia enso ena Spain ede final no ede atodwa Piemo our Liverpool Abrante and then Mohamed Salah Abrante no ka said here or enjoy holidays or Morocco na beto dwa say no Liverpool for omantimi an qualify ko piemo all the UEFA Champions League nintino Mohamed Salah enso eja Liverpool ho na reporter Urban say enra ade Mohamed Salah enso eni Nasam Al-Khelaïfi ni president enma PG no na enso mu nyina no Morocco ni omo enjoy mo ho reporter ban say Mohamed Salah ne papa ye di nkomo a likely say ojoane PG bobo no nanso ni agent and dim ade Rami Abbas Isa ese dabi sansem de oti abogu enya no cross Mohamed Salah oni na Sam Al-Khelaïfi ay meeting bia and abobo ko fa Atlanta abobo ko piwa sa branch fa Rasmus Hojlund na branch no sina kan edma Atlanta abobo ko na modern bonde eso ni yipa ekedwana no era sa report aba na Chelsea ni Manchester United na eni edi na Chinese ka boti na maso a ede to branch ni ti so no 86 million pounds a amsu tuawie na fa branch abesi kan ediama
Manchester United so no unim say yeton na sisia de Sergeant Redford na afo do nche ma Sheikh Jasmine Munyina enso on board so ende no omo pe so mbetimi ato club yi na still na ye hu obi a club no ewo no sisia de obi a submitting a bid into akase ni ye de club no be show say sisia de club no una wato na omo say ni de be start league no crampo no na ene no omo enya hand over en famania wato club no na so still na omo say 120 million budget o my that to say Eric Ten Hag fanto players no say ene no ye nya na club no ye ne dia still na saska no honoma Eric Ten Hag ebetimi e de ato players Brentford so mu Ramo Inter Miami ni na say Brantia ye fan David Beckham ne babema ye fan Romeo Beckham Brantia modern bond there omo so sha e kedua ye papa na last season we bo loan e de emom kakra no omo sha modern bond so mo sign no permanent na fe besi akan enso edema Brentford bobuku no Napoli afie yi Italian Serie A no Scudetto no omo na mo giye edisi omo na so na omo giye pe na omo coach Luciano Spalletti enso ejom honom ekoye na mnu kwase no mo dwa so a omo pe head coach ba besom na bibia nso etimi akoye dem omo next season reporter Urban say Rudy Garcia enei mpanifo appoint no so mbambe serve as Napoli head coach na bibia nso enkofa enfama pa ni last job a bibia oye adwuma no enso Saudi Arabia El Nassr Ronaldo team no ena na okocha mnu kwase de wa be PM Italy abe coach Napoli Leicester so Remo coach is here Pepe baby am so PM a ese Manchester City aso ye ena so kopia Pep Guardiola nkofo no mo ebo adwuma no ena Leicester City Remo Pep Enzo Maracia no omo ene no adin komasi ese de ese omo ne no awie bibia so de pen ebesi nkrata so asan contract no na fa kwa head coach ene Leicester City bobuku no Chelsea for so mu here players na odo ni chema MP ba no otimi say o person tutu nyama na bibia nso etimi ekoye de mo kosa fie bibia mo da ye o league log no so de Chelsea say o hwe sika mo woni players mo wa ense emfata mo nto mo so mo wurum o Brighton no Abranti and ade Moses Caicedo mo ko na be pie mu o Chelsea na bibia nso akoye enso e de amomo na 80 million pounds na da Abranti ne so Moses Caicedo ono so fi Ecuador o so no de bibia na dwen so kwakọbọ no enso Chelsea boboku no Salam tena say hesesia de omko legation am so ekwadam hodi ewo na fe bia koye ede am na no ana so mo akwada bia fe no Romeo Lavia na modern bon na eso ni yepa emfa wo se ya relegate am no Liverpool na fe Chelsea e de akwada na chi a omso mhia no omhwe modern bon de omunya na oba bo na fe bia so akoyi ede amam Arsenal for say Declan Rice omuhia branche no na West Ham say se muhia na dia ye dia ready ye beton Declan Rice then so se mo ba dia esem kita 100 million pounds as a jaya captain mu ede amam na enra Arsenal submit 80 million pounds ya West Ham for no hwa no 2 days bi mu say ska we die enya dia ye beji intine no omo accept sa bid no na omo say dia atwa mu sum kwa say Arsenal for omo some the 4 years na betua sa 80 million pounds no na omo say da bi ye die ye me ye ne no o ba 100 million pounds and I say ne no o di 2 years na o de betua na bibia nso etimi akofan e di aman report and second say Arsenal for sa Branton die still no mu hia no ntene omo say 90 million pounds room or West Ham na go for Declan Rice abepie mu enso e wo Arsenal na bibia nso etimi akofan enso e di amomo ye di si Kylian Mbappe ono nso say ono a na de letter koma PSG for no so peso free honum wanka say pempen de omonton no o next season on bo team ni bio enti wanka say next season o Kofi Ombobio so that was next season Asia Ombobio so what I say into one kase o free club ni mu na omsi Emmanuel Macron or your France president omsi o no duadu ma o tu Mbappe fu say Mbappe tina o se sansen mi na no enye no kre Emmanuel Macron ne nkasa o baby a o de PSG team no o se next season obobo na mum next season sia Ombobio nti PSG for say mambahwe no Kylian Mbappe akọ free a enhe ese fatamwa ye gina weso ai ye gina weso near the 7 SC within Eddie Joshua Kobna Ejenim oti Yosef Ejirinka afei Obrempon Opokuware enso ebuaye ye jemu Eddie ama captain in the morning wo boba ofori amanfo over to you
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. We know we will. Anyway, 2004 no mu. Woman tiasi and so. Okay, me that's it. So fidie no da so edaha. Na uti ahenkan 93.3 FM. Matching jumedie no edin. Osibisa. Osi woya woya ya. Aha.
yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ghana, I did say, Boba Opore Amamfo Emamo Ate, and the 93.3 FM. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Only God knows where we are going. But you would GDA say befa so at yes, yeah. And here on where yeah fa. Why am I any tomb na for birthday messages ya bahanomonon so. Yenkeja emfa entum. Me pato ya da sibebre ye call into the world of sports. Ye wie ho. Ye twa so e de ama e wo fie ha mache. Eno ni dwumadi aguso awutie. Edin ame so meje so obowo ba ofori amanfo ye de aseda. Ebe ko de ama Joshua Kwabena ejenim. Oni ne deputy Kofi Ejiri. Omo aba beye bi. Omo wie ye twa so Ben Mauli ene wo mu producer. Sisi ade Wama sign a handed over the amame. Enti twa ne ye twa so obo ba ofori amanfo enemy din. Yamfamfa. Ghana adisiye obo ofore amanfo emamo ate e de ba ahenkan 93.3 FM. Oh, if you no share, tete no. Nye medini nye mesepi uti abraboimu eni kwasia machi. So switching to the brighter side of life, let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you, Ofrel Bill Clinton. Bill Clinton. Okoskuo. University of Ghana Legon. University of Ghana Legon. Menoka said, "Oh, Kukren to me. It's your birthday today, so a glorious happy birthday going out to you, Bill Clinton. Live long and prosper, and of course, live to be 93.3 and beyond." Sanso ena ya wawuda. Ofrau Daniel Ochre. Opamade ewo achemoda. And into a friend Danny Scofield Pace. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, have a good one. You are a gem. Oh yes. Me who say ubu afuda. Me who said Danny bu afuda. I don't know. Maybe I don't bufu, but maybe the men nanti de me who say ni bu afuda. Onyankopon hira omo akoma so ade nyina mrem why. No nka ho. Anopo me chia wo nana. O say your friend maami ya maami. Can you imagine this? I didn't see Danny. Have a blast. What is my point frame and the mess spoil so you obey you Abranas for Shibum I do rap what you when you me Abrado ye bubu. Mamanya we na fe yanto aso. It's your birthday as well. Ofra Aaron Odoi. Also so owo kukren to me. Kufodia tafu kukren to me. It's your birthday today as well. A glorious happy birthday going out to you, Aaron Odoi. Live long and prosper. And of course, enjoy your day today to the fullest. Also, otisema ponwa frame, and then I will spoil you. This is a promise from me to you. Na make a program Aaron say obeba. Yeah, we were thinking so about all the way from Kufudia by a family worship center. So Aaron Donko, it's your birthday today.
the way I would do nyame no yere wo ho memo baby a ma mesese adwen ade live long and prosper I swear ain't from Oman Hene the Great myself and of course on behalf of the youth Family Worship Center Christ Apostolic Church International we wish you well. Edi bra Paul now the more fire sir. Bra Paul. Oh there be bra Paul you too much. We brutal. Edi when I bro for you mienu pe no more fire. Brapo, oh there be. Also for Penia or CAC Asafo, I walk Cortes, and I'll pay also for my watching. Me did say Bibi Abocod, yeah. I face CAC Asafo, a war Eastern B, Telutraining, and I'll pay me chiamo. Me did say Yamia Dumubia, where Christa Dumunti, young where pa. I'm not sure W.O. Asante, Apostle W.O. Asante, Eastern B territory no, on a territorial apostle, and the Apostle W.O. Asante. A very good morning, going out to you, One Mama, and pay you say BBI a walk. I'm God of CAC. He heard my desperate cry, he lifted me. CAC Nyameno, Pentecost Nyameno, King of Grace Nyameno. Hey, the voice of the blood. Sorry, I'm going to me kwa sorry fiada me kwa sorry memene da me kwa sorry kwasiada memene da me ko gidi koko kwasiada nso me pa mitimi ko CAC mitimi ko Pentecost mitimi ko Basre mitimi ko Roman mitimi ko ayi King of Grace mitimi ko Good Shepherd and a Heaven City say ba kwa beka ho aso for bia nya ya na ka woni na ekwa sorry o na say say nye o nti omu a na abesra bi kakra nti Heaven City International for anopai mechia musofo pani is it Agana oh okay nti osofo pani a Heaven City International Agana minim se din manya ne yie dia Sanso ena odi for Odei prophet Odei dine me depa anope wonso me ma good morning Abusia fa yam fa woda chinti obra kwentu afutuo ne adesua wo mu ne mfanto so maka che se bosumi we nyina no ye yesi ho a ye hwe yen apomuden ene mu ede nam ene se umpese ubenya urinary infections retentions ama o bladder abaste na edidi mu akwakofa owuo ede abrewa Emfa Johnson nsha wo ho nche bebre obu a watika mu tu kwan akọ long journey na Johnson de no a ofere se obeka se driver epacho uduru ba bi eya agina na me nya me ho yie ana me ngu nsuo obi ntumi ngasa asemi o enti wode Johnson be hye ne ho afiti se ebia aboabo na ofiri akọte se paga na Johnson hye ne ho onuru paga onka So what the Johnson is showing who chebi bria
unse ade no a Johnson ne famu bana ete se droben ayete se den droben aha enti se wa ma ensuo no a epia fimu na amese anko na o force ne se enyinam ana ensan ko na chi a ebema droben na pai eya adifi a adifini nso na wo se babonten eya adifini ntina nenam nipadwani mu a afei wote nka se yipie wanyi ampie na wo de hye wo ho a etimi kofa ohaw kese e de brew intanopa mi sensi su biom de ama wo se Jonso de wo a ko Jonso wote se Jonso de wo pe ntempa so na wakwa ko Jonso eye meeting mu kura asrempanimfo na kokko Jonso na wo de hye wo ho echa ebekofa ohaw e de abrew internet your effect of holding your urine for extremely long periods of time eniema etimi ekofa edeba enono emema no kra de eny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 en
wo wote se Johnson de wo a e ma ne ndodor wa nsa woni ya na mo Johnson di gu ayi water closet so no omo ma ne dor wo mo no to do yi ya na me pa che wa no pay wo dachi enti Nana Yaw Boatin Dixon Eugene Nate se Johnson de mo a monko Johnson tentem enhye braces emphasize to muso wabra Johnson de wo na ntena ho ebekofa ho kese e dia bro Erade nkan ho wo da chinti ene ne de bro wo no wo da chinti thank you ebianom hwe teteno Nyamedini nyamesepi unti abraboimu enimgwasia machi Sami radia yamineya Samika kawunyimia Kanelo baby ana mitipa Enkrofon chetna titi Kotojamebu imunisa mati Sami dima abraboimu adansi achawa Because I won't hey, you have a tree, you're at home. Camino at your not in the minute and on from the Savio. Or so you could pass the cemetery. Hey, why am I? You have a tree, at a day, I won't say me. I want to my time, seminar, media time for phobia to them. I don't miss a matter for Miami. I feel young corny and father who won't cut time was on Fama. Sanya Ifin Reben, I bought a man, yes, vice president is say or quack of file. Ne nomination forms oko file ne nomination forms ne nti ya na wahye ne nso e de amayen na obehwese de NPP MPs ni bi edwu omo ho a saafo ni nyina no ye ka kire wo constituency ne se wo mo beto omo so aba e ya omo anwene ho mienu omo nwene ho mienu MP a otumi yi nanim kase metai asomasi achi na emom oba ne constituency no ono nso te se won so tai obi achi against him or hair na ne bu afu a sa MP no e wo se modwene ne ho mienu nso omo yi o mani mu tai obi achi ne they are feeling so comfortable, they are feeling so good, but what there ma MP bin te se won so akotai candidate bi achi against him or her ubehunu said your benwene ne se ubehunu se ne bu befu ubehunu se ne chitaafo nyina bu befu because on support any candidate but ono de wanya kokuduro ofo so enipa chen enipa nyina o Ghana enti wanya kokuduro ka kire yen se o support candidate A na ye wo man mu zamu so mbeba ye wo man mu endo ana me ka se eye me ya sa ade a ye de ye o mampani akufu ado na ye ne ya ene ono de ye nkrofo eye me ya se maame free ma opare chief of staff maame wa ma ho kwan
amam o appointees e declare support e de ma candidate baako na wote hɔ a wo hwɛ na ɛyɛ wo fɛ because enya wo fan kwa kan ho asɛm dada so mampanya Kufuado bonyo nea ɛkɔ so no so a nka waka ho asɛm dada nea de yɛ wo a enya wo de no mfa nyobi yɛ wɔ Ghana ha 2007 2008 yɛ de bi yɛ wo anya wo de ene wo de bi yɛ obi because wo feel say wo preferred candidate ɛyɛ Bawumia ɛyɛ so bad enye owura Steven Ntim endo nwumre ya ma wo nkra no pay wada sore me yiri sesa abre de wa sore o twu mu nkakra akra enkra ya san de ma wo ne no e wo se wo kasa mo sore na mo nkasa mo party mpanimfo a e declare support chairman you or Ashanti region for example wuntumi e declare support openly edema candidate baako Bawumia muhunu monka ho asem nti mo sha ahoroba mo hye wia na se mo candidate ni wi a mo ba be frɛ Alan no mo akaka ho wo mo ma so ama ran kwa ntwa nso ntwanru eya konwa na atɔ nti obi ono feel say wa ben obi ono feel say ono so ye candidate yourself atan omre bi mo so ya mo se Bawumia nye campaign enso appointees yi campaign omo ye enya senketwa o omo use state machineries edi ye campaign de ma one candidate yehunu we talk about it hey anope machi ya mo mpanimfo ya joso na mumpo mboko de nyame adom na so ye gina mu de nyame ase mpa ye gina mu na me de me were na ho light one bi me were ho amalan oh nti ni MPP ni pa ni Alan ni MPP no a 2007 ewo Legon University of Ghana Legon ohwe o manim ka kire o mo say sabre no ne na ado preye na ye nhunu ne wo di kan ene ohwiri gina simpius no ka kire o mo say ye kase ye twea ye betwea ye nwie but me jam e di amana na wia e kire yi men so maba ene wa ne sa de amamu awie musimo hunu candidate foforo kwa de we hunu kra nya problem because say delegate ye ba beto aba no mo nam almost 200,000 into the emfa say appointees ni mpo enyina so de candidate no mo pa munya no secret but munya no open e man crofo were nho saa I was so doing saka ade ne to no hey me bra ho yeah sebo are ho but amendo na mi busa say Bawumia den no mahu onimu awmo de ne ba baje anim guase sa na tie eduru ba bi Nyankopɔn prim okoma no asunsun wa no de waba na do ho abetum wa gu animu ase because obi Bawumia ba minim okay na Bawumia no eye ayo see yesi adie bi na mase ne se wan kasa wo support no e beju post afiri winsem yes ne e koso no for enti no enkrofo ka so mo support no for the cameras but dan duru ho no mo they know what they will do okay oh so obo the kan ya said they okay say 2007 say because sa enya fine e because ewi akire no ho na di nkunim nanado yes nanado ani anye ho sa abre no yes nani anje ho ba say eduru so wani anyo se unyan ye de ye no nani anye ho enti won hunu said ye si ana no no ebi besi biem do mu ye me nyam nwanwa
And the other one, you nyana. Yes, one do. Because me kai pa ye de na nadu ani anye ho. Ani anye ho. Eduru bre bi kra na nkofo kra se na nadu bu afu okote ne part ne so wote ya. Adai. Ini Ghana. It's here. Na the same thing e cause when you anye ho ne won so atena ase amakwan. Se say kwa they are doing it with impunity. Yes. They say ba omi achita afu e bi no mo unko kire wadwen kakra be se no be di watem wo social media no so no. The question is, what the emphasis man ko to aba na wi makwa koyi no. To be nya ye ho ne wo. Wan po na maka say wo ye ho. It would ne ba. It would mo na makoyi na wi amoyi na wi. Mo de ne breyen. Yatama. Ah ye ne ye be ne president. Kom de Ghana for. Yes ne kire adwan na mudi atemi. Into obi a. I am not against the candidacy or any candidature. I am not. But maybe the other say omuma equal playing grounds. Nyadwuma. And also the nyadwuma. Send aye. MPs 120. And even more. And yes, we declare on support the Amaba Umia. Oh, Chairman Sabunso Adaman, we declare. Deputy Speaker Joe Wise, was we declare. Majority Chief Whip Frank Anodon play, was we declare. Look at this. Terrible. Mammy Bakwi, Ayawasu West to go, Mammy no. Lydia Sayram. Almost so Kahumbi. And I Bushia. Bushia. Kumsin. How Kumsin? On no crowd, on no crowd, not the general, on no crowd, you'll be proud. I am for fine. I am for God. It's how you know they want it. Oh, but and you're fine. And you're fine. Any pair contest is a Dawson. I didn't see your full chrome idea. Just a would be time. And you're fine. Deputy, your friend is a finance minister. Abna, sorry. So on sweat declare. I want to call a Alan. And I'm back on deputy back on so called Baumia. And a finance minister, Uncle Sankasan, so any Baumia, and you're fine. So I'm more che. To on Bejana, Bejana, so Alan, so many finance minister on Aladi on one pet, and a Baumia, so any you're fine. To Bejana, no, meant it says us on any Ken, yeah, oh, okay. Ken. Ken. PP. I'm PP for. Very sad. Sisiano, Baumia Crawford in answer, Ken, you're fine. Because some folks say, ne decisions be ma Baumia ye unpopular. Hey. I'm no lawyer. I just find Kennedy. Aduma Kubef, you are not crowd Aduma Kubef. Sumama. The uncle for the year, Sumama, Kennedy Japan, and I would gonna quote one. Hey, minim the oma be so achire go for be no minimo because Adoma Kubefi. Where your agenda almost set here. And me say na one friend lawyer, on your lawyer o. Debbie on your lawyer. So on your lawyer. On your lawyer. And one man rani mu duru. On your lawyer. Debbie on your lawyer. Law na can dey no. Me patch on your lawyer. The way I no can in 7 on crofo say, "Hey, o come say lawyer ni." On your lawyer. On records no on your lawyer. Yeah. Na obia be attack Kennedy of Aduma Kubefi. Now we are te wonka we he o man FM. So omuntu ya ne kakra. Kwa ya research ya kwa transu bubom se jata omuntu ya ne ka. Ai bosume wo bra ma the 1000 Ghana bia atua ne nsa. Waya de. Jesus Christ. Nti no okokwa ye den. Na okasa ma hwan. So MPP. And MPP no Nanado by appointment be no me man no. The crowd asaje. Appointment be no me man no. Na ono ya na dwen se ne nkrofo ne do no ohu. Omo si ne tie wu so onimu a. Hey. Bisa the entire communication free in some. Omo si ne tie wu ontumi nka brofo. Now to come of. Oh yes, sometimes we be a bibi ma na untumi nanase a ka wanu tum. Hey, asamu. What's a Canada no ntu ya naka. And I'm saying okasa ma hwan. Canada was sika.
on funny sika ba mi anso me say efia enyo sika ne di efia no kasama hwan no kasama Kennedy party dabi MPP party na wo kasama MPP ena ye bowdin also your food soldiers president ena ye bowdin ma ba ye of friend saying communication hwan MPP for no wase wutie wu nte borofo and omaje position free omaje position free nsam ye ma so omuni so ye SDA ni pa omuni so ye of friend saying staunch member of the SDA but ye ma so DVL say friend saying lotto ho no friend saying and National Lottery Authority NLA and go for him say o ye practicing SDA ni a won fa ni agro lotto twa ye ma wo su lotto ni de wo koye okoye o hanko na chese adiri yegeju do nko tene tede yan fa ma nko ele de wo se wa hunu han ele wa hu ba umi o oh okay BMW car na mu ode aduane wo bi bia wo drink food basket everyday me say mo wa sa na ye hu sa de we yo we shall before some 2020 election no cause MPB obusu ye bia opa hwem opa check it on records na obusu say ono ye Alan yes what dey DC ni MC for appointment che because ye bawumia ni MPC bia ye tu ni bia no he was target say wo ye Alan ni panti ye ntu no ye dey any problem the whole issue is no bi mkan insemchirofo na ne maji we na yiru mani asete listen to me a political journalist that is political journalist so there all the any politics I was a show interest and in this case almost selecting from mama babe ye possible national leaders sure into osia dey ni di omachi NDC for kwakoto ma ba me declare support to them JDM omo e ba be nyina am try amfa ahaya ne tena kan si JDM be buru omo nyina eni subiri etisi o masi o mani so nti sabre na me NDC ni enei candidate na present omo hu ni nyina no me hunu ni say omo nyina bo abamu adwuma ombe bi omo aye yenimu omo nyina nyame adom Alan say why cabinet minister mprenu kufu abreso no cabinet minister odi kan kwa ya ambassador e free ho no oba be cabinet minister decision bi obeteki bi ade aboa bia ya hunu one district one factory no e ono no de bae enya na ado de ya one district one factory Alan ni nimde no de bae GTP kufu abreso se mo be kai a e ono ano de sa ade ne bae but the question is imparted in my any idea him. Enti wo fa candidate ba ko ebetimi a kire odi enti a ono no nye capable of. Yeah. Wo fa we ebetimi a kire odi enti a onye capable. Wo fa ebetimi a kire odi enti o capable. Wo fa ebetimi a kire odi enti o capable. But enoni shouldn't be the problem. Meme de ene say yema obi akwanya no. So that say Alan or your party ni ba po. Inti mana kwenya no na onka ni nsem nkyere delegate Bawumia or your party ni ba po so obedwan ni enro so obedwan ni edianyo watimi ababa be vice president into a party ni ba and from 2012 2006 16 2016 me to say MPP4 we need based on Bawumia ne yere and some bi ne nyoma bi omo keka ye ye kai Bawumia yere Osia, we remember you, but we remember corruption. We remember you, but we remember doomso. We remember you, but we remember. Minimum some guys are there. Okay, can you list anything? Hey, and we just are suffering. Teachers are suffering. As soon as you are suffering, or Bentin are suffering. Nina koso, no doubt about it. Inti Bawumia so a contribute. Omo ye obada be de eno na emfa hunsi ho. Ye mfa nye debate. Obi betimi abene but ni impact e wo soro krede Japan so aso ne ho ahwe ono so feel say okobie yeye mo mane mra because we support party no he is part of patrons
founding fathers was sponsor partner nti na ono zo baby a munyangum no omra afri yakoto munyangum ababe ye agric minister mumani momunyi trouble ni dura but say yes chiri yanimu aka say ye use government machinery and ya support ba kono and no hope na do yes I mean just here no I wisem and o man hwe ya sigum man hwe ya no ade mbeko position NSA kwa wo kwi se minister bi di akira e hwan ka na ode ko oh man hwan fu oni gum Ghana mba enti se o de Ghana bra yen bredi ko di candidate ba ko achi a na o pese o kire yesen appointee se wo Ghana nyina na ado appointee wom omo wo Ghana na omo e wa mono ne omo nyina hye maami frima osei opare ase nti dien ene be si maami kwan se obetworo krata se appointee bi a wo beyi wanim a support candidate bi a ye be ji udi bre firi wonsam we kure ye tiawa kwayewa manyosem kwadu kwayewa manyosem ye de Ghana hye wonsasa appointee unhwemu na wonye onye wadwuma obi anka se support obi o se adwuma ni ho obi anka se support obi o ene se na ye tie obi a wo de support no obi anka ye but men take advantage of position bi a wo se a mo bi platform se be kan de wo sector na ya oba ya no de hwan na hwan ono de beto ama no de campaign se mo opportunity mo bi opportunity campaign no de be ye na me ka it's possible MPs na omo yi omo anim no ya wo Ghana ha wo de se omo te se obi nso so ayi nanim akotai candidate fufuro bi achi against them a eya omunye omadwini so munim nyansa che nipa nyina na we will let them know say no one has monopoly over sabi stupidity vetrom say ye nyina yetimi ko ayi bonkers eduru ba bi ana wa comport ho ye wa ha MPs na yoma nim nyina ye hwe achemansa block ha MPs na yoma nim support ba wumia na ye hwe se wote se yenso yakotai candidate bi achi against you a eya atena ho bo wo hwene eya bo hwene obeti sa kwani yeyi na nka wo so say etene eya bo hwene na yenso ye betai candidate ni bi achi atubinom wo mpotemu ha ibe tubinom awon mpotemu ha what we are just praying for the long life and good health and work pe ya o Ghana ha me dem hu ni se omo na omo twetwe omo akowum we all day here me men kame omo twetwe omo na akowum cause me dream about me me kwa de me so oye obetumi awi ni omo so timi me for now aso nyina tu edi ba me che na me ntia I me say no kwa de for now no so oba be wi ni ultimate so wi na de omo masem a but the issue is omo ma obia akwanya no pepepe koyo campaign eduru ho ayakoto tiawa onim strategy a oye Yoruba omia onu so hwe na se ne kondo ono no personal no on share that campaign no enti no wan hwe abeka say ba omia kra wan ye campaign kra wa anye enso awi ni omoboa omo use appointees no impanifo no mu omo use appointees no ena no hwan kra na mete wona no yi oh omo yes say de je oba former central regional minister Kwame Nadankan enufu se oma zoni se yo ma dwen se e wan se de ekoso no yenim o oma zoni nti ono no ateki central region se wa ba be ye regional minister pen nti onim the dynamics and how which me are coordinating this animal nti ono no ye the central region a hye ne nsa e na oma zoni e na ono no afa side bi na onim omo ko ba wo se nko omo ka omo do tum no nso a no omo asa be ka omo secret e na Yoruba wo mi at office anya ase onye campaign hwe nkoso enso nkrofo hyehyase ye campaign de mawo appointees amonye sanda need be me ha mi o ba de atia ni se ombe do mo se be show manu no maka yehu yanka amfa ne mra oh debia me ko nkoto dwani mu ampa ya me bone se Ewurade Nyankopon confuse delegate na nka omfa Yoruba wo mi amra na nyam no na ye news na nwumre na na me ne ya okay asema me kan ye no mpa sisi a me bono no mpa me bono no se Ewurade confuse wo mo na wo mfa ne mra na ye misa ne se
and some would be yet a Ghana have a sign hydro project and I could say you're about me and the animal the same about me and one catch and say Accra ye sky train Eddie by Yetia allegedly Yetia $2 million Eddie my Mauritius company so maybe my later the who says omokromu nim se ne yenumpo oh yede digital ne Ghana card ne de keka ka ho no yede confuse mo eno na hwa mo no eh adi say any da ho ai me say ade no be confuse mo la confuse me say na ya say egu begu yete ha Ghana card I'm just praying say Ghana card Erade confuse wo mo no ko fa ne mfa ne mra come di nipa as Ghana na me tell say yes you dey digital and Ghana card be confuse mo okay they here you dey here see you know we dey here Ghana because we dey here yeah koso and water bill ni penti me our questions 170 the ma emisata yeah there are more than 170 questions e the man no ye bi some ya mubu afu 2000 ye bi some questions na monko fa ne ba wie ne ya sha se ye bi sa questions na e ya na ma be ka kire en say ya adwene nya adwuma ni a refer mutu mo nso mo nsem mo keka ye it would ya ta ya sad monko fa ne mfa ne mra ya wa ha ade amo na ya na duru bia me de me blame obia o say Justin Frimpong kodua party chairman wo ho ye den what ho ye disappointed team ho ye den the chairman me da bia me kan chairman wo du ba ne say so no on say o party ni mu ne de say ba ne say ya general secretary na na adwuma na ho di jan so but general secretary o act on the instructions and directions of woman penimfo no decision o de beba it said penimfo no tena say ndra say penimfo no committee council of elders no any regional way for no committee Professor Michael Kwe atimbi penimfo Ura Hackman Owusu Ajiman animonyamfo penimfo but on said the meme can say eno omo na soma se be ka kire say ma obi an declare ne support ana wo na wo nam na wo keka say ya ukra na otwe ya adwen si so hunu say ya de ba ko edi edi party ni nya 2007 2008 yes wo na wo be kan ya track as of so awo kan to mo time e dia you make sure say sa de ne nkoso de ne yahu we kra na etan wa kan wasem what you want aye din onye din but ne etie ne say ebinom so nkomo mu die ne say ono Justin hwan no ono akwala no ono no be akwala nyam na ma ne tumi na mo hu se mo de tumi no koma mo nso ya akwala ono experience be no ono be kire ne yenye okay okay I'm PP for but enije semun so ewo mu ne say empenifo dey declare mo support ni nyina enije semu wo mu so mo tie condition mu enti enkrofo to banche 5 cedis mienu enkrofo to bode 5 cedis ni ama me ensa enkrofo to jenene ne eka ho wo achim da adwemu no omo nka ho bi eno ne enije semu a eden ewom ebinim nso atuoma mu tuo pen se wunya aha no yempeo but ya catch say ya nkase ye pa ye gi position free yensem okay yenso so ye pe kakra ye di be kofi bi say yenim party ye nyamfie nwotwe so that say see ye ko say ye ba nti yenim see ye betwa so see ye ntwa so okokoye ne ye gi free wonsem a waso aye shi enfie wo say ko tena fie enfie nwotwe wo be di dan enu ti na ma ebinom nyina declare support no ye nyina ye nye yididi na me onipa ma di ne ho ye pa ya ofa ya aduma ko ba fi enipa ya de sa me were kra ho amo ni ma to ho utie papa nso lawyer obri jai papa me ya da law no me hu dia na ba bi agenda na ba bi o de nam no obri bo he me ya da no se nanso mamri sani agenda no push ni die baba so nga say bi
Ya kwate. Ozo nyanga savie. My busy chief driver, I'm Saturday be I am feeling a casa. Over Cobeno see you for TV. Na man prusio, na man prusio, na pusiga, na tumu. Tumu wale. Wale. Come up, granny. Arejima ya tiesim. Ya madi sheri munyana atibie sama kwa bade ba masaja tumukasa fidie. Ahenkan na di 3.3 FM ebutuo eye apuye mantamu achem aboabo anopa ye adwasin kunya ewo maame akua frakoma batampa studios na dwumadi asuguso awu etie no eye maache ni mu na ye deda obonka tamboso ede besonsum wo se de be ya eja so betimi enso anya bia kenkan na timi aboa ye party udi achi wo abefontentan so Facebook live ya so ni nyina de agu osi echim wo de hwemfonyini no yeso be chechim da ma de wonte ase ne be chechirim na emonu se nchechiremu no enkofom pa ma wonya nte ase ne ye bi wo no ma wadwen be yokese medie ni hye no gise okodwaso no akotobi na wakenkan no ate ase ye abano pa no ngotwe apahusima no aduonu miensa 8:23 am anyani ya yasim konya ya adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ndi wanim kan mene eye marima pedie the beauty queen mother Efia ampofowa the Daily Dispatch da obokata no ana wa vanka ho abeju pose free nsebo san munyina obi amo de din ni biem na mfa ba wumi anka ho 1 2 go na abeju appointment free appointment 1 2 go aha udin ya fa ba wumi anto aso wa we ba wumi anka Mesa azme fa ba omi anka ho. Pacho ai. Tumu ho no me nko wonda. Dabi. Tumu gab. 1 2 3 aha. Ma fisika no me dim. Waso de papa. Buzi avoya ngwa abe dey. Na the Daily Dispatch na bokrata no ono de ba omi adi no ata wo de abọ no se bam Daily Dispatch na wo say Dr. Alhaji Mamudu Baomia ajane krata no okofa ye no wo de bekọ wo de achinchini atimi anya nkrofo mo magina tum se ampa osafata si wo gina nti aja wo de bekọ akoma wo no mo na penfo do mani adi akire na tiai wo se wo de kọ no ana Baomia aseminim wanam kwa so ko nyamzo ne Dispatch na nam ana waka che Daily Dispatch say me si mi gina MPP amanyokuo na namu e wa afimpido ne aduonu 9 na me nyina ne za akwa me gina agimra shebe agima mpanyina kunya no atena so 7th January 2025 me ba omia me ka kire Ghana fo nyina se me ne yedim begye simpie ni apaso na maso akoframam ne maswai se Ghana man panyini Resurrection. I'm sorry, mama me. Edi we Daily Dispatch asem me kai yo. Ana hu twanchi ano no. Na owie no no kire mu se dom keto na se badwafie nso so. Gwomo ani abere pa na we mu chem so mne owura jodo amani mama ya adwen kro. Na de nche o mne mama ya adwen kro no. Gise kata fe to so eye dubaako. Na asem people akasa no wode agu. Na wo wie no chem se owura eye Gideon Boako no wakasa yi. Ana wo kire mu se watete se nkrofo sori o mu twabro eye owura Dr. Baomia kika sembi ni ade enya no na be ma Baomia sabi mpadu ase beguna ni mu ase amatu ayi ni ase aheno mo eye MPP amanyoko mbeka so mu nyini ntum papa ne ho akono dada se nchina ma ne ya chie no akono pa na no china mbia mi hia na so ma bi me yimani na nyi to no ne ho akono dada ti de mu be ye bia no emfa to no so se mo de aba no na ne de ne krata fa to so mienu ene what the Daily Dispatch the bokata yi emu
Openyo no ana wɔhwɛ ɔman Franco ne ne dwumade ntotoya so abedwaku a yapa wɔ mo na tua wɔ no ma no Dr. Mustafa Hamid National Petroleum Authority asam na mekan anu okyerɛ mu sɛ yɛnia kasankasa yɛn ho bambo nti yɛnia yɛn ho bambo enti no yɛnhwɛ ɛsɛ ɛnɛ ɛyɛ from agya afidie no yɛbɛtimi so ahwɛ na yɛabɔ ho ɛban na timi aboa paa ma nneɛma timi enso akɔ yɛn kan ɛtia no so ho asɛm wɔde aba ɛwɔ de wɔkrata yi mu na ma me ɛyɛ Cecilia Dapa ɛno no so ɛkasa yɛ onu okyerɛ mu sɛ wɔso wa pout media bi ho ntoma ɛno ɛyɛ Ghana's wash document enti ɛno ma kore wɔ mu no unya ɛyɛ the Daily Dispatch de wɔkrata na kata feto so du baako asemi people enso ɛwɔ the Daily Dispatch anopai do ono so ɛso ayɛ a wɔde bɛsom yɛ ɛno no the insight the obokrata no ɛna mede to aso kopie mu wadane ne mpata mu a Songo Lagoon ho nsɛm bebre ahemfo ɛne adehye wɔ mpatam hɔnom ntɔkwa ɛfa sɛ Ghana hanom nyina adango na hɔ na efrie adango wɔ mutu nkyen ɛwɔ hɔ na ɔhempo pra wɔ hɔnom ɛde ato dwa so ɔbɛhwɛ abɔ sɛ adwapade no ho ban na enkonkotia mra bia na nanado danko akufu ado atena ye kasie mu omo entiemu enkasa fe kura de bi o man ne meje afiri mu nsam e de akwa ha se etia no ho asam ya twere e de ato a kwadwobo nsunso yese wa twabo nanado danko akufu ado pa wa twabo no se papa de wu ye ntia ye papa wo na no obi yese o ya ka national anthem obi asore Shawani ani chawonsefia ototoye san rekote enkwanko ka kire wa he ohimpu ne yesesa na oyare a wode duro so a momo share time kra mama ntem no hi atena na adwamu a ne bra so okonum na duro ohiti what mama ntem na duro bra so no wa nom na wa ye mre no wote ho a adusho boy sani a wototo wonsa ubufu gidi beka se esro theater form ubufu ifu na wo de MPP amanyoku animu de akwaso no wani tuam aya wo dade a na je so ohu kwade bonsu wa twabo na nado danko akufu ado papa se MPP no mutimo no ne akwaso wo mu no se na nado bojo so nanti wote wono mo se nkofo nya campaign nipa ba akopa etoje ono anabrabo eho asam edahanum se na yase organize labor for apadiefuo wekrom ha yase senatefuo ade enhihyeafufuro bi ba ya eno no be siesie nioma bi afa pension fund ho wo mo se da bi traffic wo ma broskoto atu ba bi eno ho asam so ya twere ede ato ha wey the insight the obokrata no na me the new weekend crusading guide the obokrata no mu ensama no pay wode nam na de esum wey na ochemu se okopie mu ewo eye emfimfiri mantamu ankane opanya no ye national security coordinator ewo hodom a wono so nani abro se mekasai prof prof dia se dia manfo asi prof pa dia ka se prof ko afiase dia se prof mabie mo Professor Frimpo Boaten ankane osoafo na ohwe atenaye obade enyansa pa dwumadie ne netotoya esuo se me no okasai yesi eye former Central Regional National Security Coordinator wasiu no odne court ade oso ogu ne hufin enti anu wasem eno no prof report ina nka jama ne nka de mon na owie no otrem se semino kasenso so owura Charles Bisiu wono so abeje koyete yeso omonhwe no omomo ase de beya efoma gudi a ye die na nya kwan papa so no ye behwe ne atu ase no ono na yom twetwerefo panyini wono so na eye oman kwa dubo panyini special prosecutor so ohia no womra na woni ne di agro bi mede me na mato ha kura fato ha kura na kono kati na fu ahono Sagro ni bi na oni special prosecutor die prosecutor se womna no toto na no wono so ma anu akwata baabi
especially aka no watwa waka no de aba ana special prosecutor ko eye asedibia kwaje eye agiramudi e betumi aboa me na gina so na papa yi wache no wo kwaje ya pe yesi charge bisi wo so sebe wo de onim tia wo kwan fa court me so me konkran nti wo so ko high court no so kwaje ne de no so be bo no ban wa bla special prosecutor ntimi nchinuti omyedu no enya asam ketwa ana special prosecutor di beto abotin say papa we ye hinya no aye wanted wo Ghana ha wo be uchia ni bia mo an fa ne beda ana afidi odimri ka ba abontin Charles Bisiu na se wo so onwane nko ba bia Ghana he ya no te wo so wonko ba bia na mmomu no oni nkran wo atoye mantam aja wo gina home e wo na ofiri nti wo bank na ya nkran so ye won na special prosecutor watena ye wo to so wo ba obeba wa tie kan kyerɛ so wo ba obeba onwane nko ba bia tie ho asem da boka ta di aba owie ye na wo kyerɛ mu sɛ opanyini bi no no so etufu yi o kan di akyerɛ eye aban fofora obeba nyakopon ya adom afimpino ni aduonu enum 2025 aban bi abeba bia sɛ ye MPP o sɛ ye NDC o sɛ ye CPP o sɛ ye gumo sɛ ye akuadonko do obeba bia o tudufu sɛ oba pɛ onfa dwumadie no ye frɛ ne sɛ youth in agriculture policy onfa mra eno betumi aboa ama no matumi akonkan ti we do betumi afade ahye na ayi mu ne manifesto mu we wode akyem kwa wanje hwe na wo eye ball bomo so wode ja ni nua ba kwa ye friend se ba afo agyan so wotene nka o kai no o kai ba afo agyan wode ne fonyi di aba ye so omu mienu omu di agoro bi ewo eye atekreta bi ehun sensem bi a chese enya asem ketwa enti ehun nsem da bokata su di aba nsem no pemu adom su kopa unya the new crusading weekend crusading guide no wakenkan Dr. Bawumia so yesi na ode nkata ne beko da bokata su di ho asem sa di aba new weekend crusading guide anopai de ode nam eno no Ebushia eniema yento aso emfama wemede the daily statesman de obokrata no ena eto aso ede amawo na the daily statesman den sam abapa yase aban no se stem no wonom ede nioma gugu akwan mu pa ya ehumasua no science ene mathematics no ni sua no ba soro nkokura ma yanya abodie mu nyansapafo wo krom ha na omatibi o ma dwene ayeye nioma na krakra na dos do nti stem education no yase kwaso papa yase se die o enioma agumu aban no ahwirihwiri nioma wo dwumadie ni mu se sukuu no ene stem no ebetumi afa ne ntoma papa afra na enchan mwanso ene yase leap se leap no meche livelihood empowerment against poverty leap just one more sabi omo ya mobro wafo wo krom ha ebi kra sabi ya bubuafo ebi ni padua ba bi atechema na wamu no omote de ewo sa leap dwumadie mo yesi sesi ya kase aban na tabri sika ho ha 109 million Ghana cedis dia kwashe leap ni mu se yancheche mfama wamu ni bie sane ebeya ohia buburo no ye betimi atu ase deku ewo Ghana ha na wawura ite ya esre nyanyanyan ne seria bia wane so adani mi hu video bia obi atwa ne seria nkwana so papa yi ne seria de ede pa Dr. Alhaji Mamudu ba miada ha and was say it is possible breaking the 8 no ebebem fili gadochi se alati asie na do dan kwa kufu ado so ta na chie na si osinyaje na tumi mo Ghana for crowd e mo den se si osifo age na tumi na se mo Ghana for dem si osifo na be kwa koto aba na e bibia it is possible yeah no so ya tre ede ato na yesi na do dan kwa kufu ado aso amankofo bi aso akofuna mu asai omo ye diplomats ye no so ho asam edaha we aye the daily statesman de obo krata no na the founder ese aye credibility ti wono say no ne se wo de banyina no efin bia ni ho aye krojen na o kyeremu se
ya powura ena ono so wodi to dwa kire mu se e wose ya hwe na ya mamre na ya manne ya hyehyeye yetimi de yi adwuma na boa me no matimi konkan pa to wose ya hia proper human values bill no betimi aboa ama yaso yase trem ene ya yise na adwuma de ekoso betimi akoso wano na weni se no mehu eye mra hye bedwa mu chiame hene right honorable Urban Kingsford Babin eja okọ na so naja na okọ nukrom kakra ko chinchine ya no ni di nkoma okasa simwe enso ede ekere no na yase we awo ka de LGBTQ+ wasema na cheze o tunufuyi na owie no ekere mu se sikabote no som Ghana cedis no 82 million ayira ya wia ede free eye momo account mu a chese da oboka tedi aba no ekere mu se omo hwehwe mu no omahunu se adehye na omo ya adwumayefo ewo sika kora bia ahodo mako wa ha ani aduowotwe nwotwe 188 wono ka ho na se sika yi ya wia se sister no ma ya hye krono digital krono enkofu banks ahodo no ni momo agent fo ni nyina no sika ya hwere no ani na ya hwamu yesu omo ya adwuma obi timi free MTN na utu se akwai dioma o keke di akwai onya dwuma wo honi so wodwere ho ahun ti asuni evidence bia ti ja no atena se nyena na yesu obi oya adwuma o bank ba akwa wo kurom ha watabri ahia million cedis akoto iPhone obi sika bank sika o ba sadi o se ne dia ni dia chiro ko isi adu sika akoto bank kura hwa na yamba so because the ba ko bi so ameti yesi wono wayi ya kan say obi account musika wone ne mpena omo de ko Dubai wey ena no ya chi no na Kropan man so hia sare free he enana no hu ha enama buru na ya ba ne ho meti o pressure top pressure bank of masa eni kwa so mo obi top pressure mo se iPhone ti kwa ko ria obi sika Dubai nkofo ko Dubai ko mensa wo ko ha kwaje die uni sika wo kwa kwaje wo ko onso ko enjo wo ko yesi we sika ira eto de bi kura adwen so ko yiska bank de dosu na wa mboso wo ha de bedu fie no wo ba boso enso onya so dia ko fie dia ba no so de ayeka sisi ya hwanu ya nyinini obi a enyu obi ani o ni cash tech ndi hwana tech cash tech okay cash tech susu yes kami sumu atu amani I azemo let us be there no sumu atu amani no ade be di na bi akire ja ha kodi mi weekend o de be ja ho cash tech susu ventures munyini ni yes ade ya on se ono na hoodin no ngakanga kreba cash tech aso mo wonkan yo yes mo wonkan se ye hia nkra bata no so hu ewo se bi mra ha anya hanko na se digital ba o digital ba bi chinchina se omo famra ha o pese wo ye bi nko ade a se bank aka se de o ya wanya ya se won so nya criminal mba criminal I saw ya criminal tena ya ko cash tech yes ade itiate why you sika free bank abefi o be kan sika resu na se omo ka kire wo se uyi sika aboso wo ho na na to uyi be free se aboso wo mu kra na mu de machine e kan sika no na se machine itimi ye mfumso yo enti uyi a na aboso wo ho na nso anu agide aka so so na wagide aka na ka ho na wodi pie free ni mu ho kra no say ya de ma ni ya de ebo atuati ko na na omo hunu se na omo hunu ne se wodi pie na osan aba be ka se anso a amfo se bia wa na wa ya ha enti no oji sika enye banks nko ya bo arefie nso enye banks nko a momo kra no uyi momo sika no a ehọ no a wo so oboso enyi ni pen ni bebre na enu nti na ukọ Pentecost ason dem a
osofo kan sika wi a eda san abo akire nipa ho Saso osofo kan sika wi no bo se eda no aka ne santasuo no so be fa so Edio. Ombasa mwatranko. Sika sam de. Edio. Enti anu nsam no anu wo se frosters fo. Omo so yeso omo so timi bo amade wi a. Omo de omo se da nwa dodo. Frosters so kan. Omo yeso omo wi a 26 million Ghana cedis. Omo de omo timi wi a ye no. Omo we kwado omo wi afri momo. Mobile money account mu kwa. Mia we so. Nya sankrofo na. Sankrofo na. O mia ha no o mia ha. Bo hwa na o sika tru ko. We did seconds na. Everybody has you free. Ma bibi ese ka so ha. Phone kura no. Na say ya o. Nya tete de no na say phone kura no odu momo agent merchant no. Ho say ansa ne Mrs. Sen na yes ma me busan say hey, mommy, Sanis can say 10 million. I said, Mrs. Stanley says, Sanis can a man on what Tia sister Yana says, Sanis can. I said, yeah, oh, do you know how? My first caliber say, or medicine, no, so my Miss Car. Yes, you grow up for that. Did you see cut to 10 million? One more 2 was a pat. Yes, what grow up. Also one then send oh, how they will be friendly for sir, on was any 10 million. Will be friend is one was any 10 million. Not 10 million don't find him. Uncle Momo agent no. No one can just want any 10 million. No more so fun your man and Reno. And first can come. Okay. And no question say drama. I'm so mamma say what you 10 million don't be sending 10 million. Os me na me dem when I say. Mamma so nim onim. Ono so nim. Oh. No we say was sending ya. Okọ Momo agent no ho. And o ka che ne say on send 10 million man. Yes. Na send man number no obuba man no. Abozege. What send ya. Sika nso ma ono ni phone so. Oh. Akwa. Enti say e kana be maame na ofre. Ne kare say o ji phone frɛ ya. Badapa. Ya na ebinim nso so ne Momo agent fo no e na ye one. Sawa ho. Oni Momo agent no. Di o ji na di o. Na wo kwaji nipa di. Tena ho. Hwe. O yire ma usika aboso hwe nanimu ha. Ukunu ma usika nanimu ha no aka wo sense. Akohoma na so adia so. Hwe. Ma ne nipa di na the Bible kan e bia no. Ebe mu ya no. Dia agura asemato. Boso. Ti ma me ne simpata mu afo wetu 10, we 20. Ya de ni kwatu. Eh ne mo so mo dia. De be jam wa de wo kwatu. Na ko be bia ma be be su ya de. Yes dia hini kwan say ma me say wo de 10 million de. Was me na me de be ho. Na me de be ho na send me. Na say mo agent ron so anya de. Wonyu sika za na o na send. Aso wo nya ati area ba kum. Ye nya ati area ba kum sey. No. O ma ja na kora. Na say ena no na ayifo no ye ne police mpanimfo no e bon komo no mo ka say agentifo ni bi ka ho. Ebe ya no kre. Enti say oye chenchina asende mame. Enti say ne ya na bi mo ye. O se ko Momo agent ne ho. O ko on ma fa phone ni mame e ma no na me ne nkasa. Enti wo de ne kasa say one te de o mo kan. Enti obi abaka chon say mame o se me send 10 million no. Also okay send ma no. Na won so ni sika okura. O se send ma no. Owi wa jeni she. Ajeni she. Se eno wa no mu wiewia no mo de abe fufu loan ne hwan no amo. Obi akamu no. Enra me wo ha bi nya akọ. Unya bi. Quick credit go. Hey. I will be flow say quick credit for ho. Quick credit for ka That be oba wonya you. Quick wine. Quick credit for the some amuno do amode car si twam. Omo ma license. So when him say quick credit for so callers to tia twam na akam. We nya papa ke pia wo. Na ya stress am si ye de omo de omo license so. We to omo de omo license. Na no jono ti. We tu akwatena soro. Omo de omo license. Credit for omo de omo license. E bro na na ka na watia. Na e ya na ebinim sunsu so sheda pa dinsem hu no. O wa bo sha untia.
But we some sick cars what you to be financial na ukoje aye den obi asuma o de ka untua ye koka wo se me do be call radio so na mo kwa negotiate mo bosia asem no na radio ni bi te hobi video bi adram hu osba me ya ma won nande omo de dey aggressive o ye nyire besiri ba yeah obi so be ye omo de dey aggressive na akwa ba akwa odi nsem hunu ache ase ono so me mo makoye no word Tiase. Wajibi. Me the quick credit for be ko omunim ka dan. Ubeya juba ibusa. Wani ade. Wani ade. Amsa requirement no. Wani ade. Ubetimi agiska no, ubetimi akonta kwa. Uni ahode anyo, ori wa ahode. Try ubese na na watimi abudi pa be yedu. Na yeso betimi aye. Ya jilo wa ya yentwi wakwa jebosia wa hunu kwan akwa jebosia na hunu kwan konkontua kotua quick credit for be kan na mo se omudin sare ya de wo bo o iko fe mo me sabo oba ka chese meni wo ka chese meni wo ai agwa che dem de burum gengran na me sister bi kwaji bi dan wetimi adam wan yi badada kura wotu baby duro ho buru ni bi okwaji bi no paso so no ga ga mi dem dey see here o se ye vibu no o radio o se be baye ti ba chere be that's betie Bachelor, what be? Not that to the house. Benton was a bentie. Bay and your mother, the bachelor be. From Barbara as the same. That's what Badger Bosnia Bentia. Say Bentia, Bamburube. That is Gadi Yajuma, Barris of Malfas, Robert Mount. Na mamma nature na semu. Oh, never who the home. Watch that. Watch that. I say, was it? Bra, Bama, ya bet. Bet you much that bet. Say, be now, but Trema. My bambus got my bet. Babrum from. I say, we were at the. How do you? Babrum from. Hey, what the book of Bobby Amuntia? Simple. Oh, I did say, oh, I'm she say you. Also, wouldn't so. What ya say? What ya say? I feel like this can be bad. That's so good. Baby, bro, from. Me am a warrior dear opening from Mufia. Watching a beam. Credit was here. Me feel one keke. I go for the gangsters. Gangsters and Cassadi. I go I'm a licensed company. So I'm about to buy it. That would to me crata. I'm going to be advert to a TV so. Bebo Bussia. It's a bebo Bussia as a bench ya. Bebo so or beb so more. Bebo. Yes, Proof from our radio appeal. I'm going good, yeah. I'm a back on. A man of Bussian. Or power no swam radio appeal. What to miss a sound your man now too. Too much. No, my idea. I'm going with two. Diabo Bussian went, yeah. We are so trendy without Romoko. Driver B so kokoji Busiani bi. Uwe tube motia wuntia. Ne car okoji sika de sesan o de kokotoye no.
chese onu ni nyim nyansa chen won wasesa car no kala ene watutu nkonwa ni nyina afiri mu ene ode etwi edua uhunu abegwa unhu se ye no ena beti benya fela no na be kono so bese udi nya wotre obushia no aguna so no ko Wozage uniana ni ani ebe be ya Adai obu fi ni ye na mzade ka no obu ka omko pake wo ayi is across police station so obu de ko ayi aguna so aduro she na bi o die ka aggressively kofo ne de eye kama mani ji on ho papa bosia de ogbo a tua utua because enyo musika o eye wo ne me sika ene ye de meme de na bo bosia enti se wo de kono wa mfa ma o chena meme ba nya bi ma menya bi na baaji abempese betua na be bobe be jambe because what the year court wa ye de ne cobra o chena David me test will be cried over court to ara no mo be court so what the court na nya ji tum so betua we se sika no because any obebusa se we dey tua so bi a menya wansidi so wansidi obegu adwa no ti e be gira so age be jambe ama be tua emani mo me amankwa una obadi o ba credit for a man amankwa omche Rollins abai ma omo ye good nso omo ye good eh o hwe magu no ma form adwuma mu a ma form magu ana say am form wa ko munya ko mu street ni e ko be hadwen by a form abosome enipa ayi omo boss no etu omo ka no nya nipa ketwa and I know my Thanksgiving no share nipa dom. Onipa ba ko na afọ mu nyina adwuma. Na wo abeje bo sia wo person ba bi company no. Wo dia kan ba nku ato. Eh maame yesro wisu kan say how dare they. Wo gu be company amaye. Ebe mo aso aye shepa. Di be bo be sia bentua. Yes. Na ba amoro be. Be bro be na be na pe. Baba kubinka woni yenkwa oya fancy ya na mfa ba kunka ne fa brai ani abusia mede I don't define an buy mede daily guide da ubokrata no na twato okra na yesi koto Charles Bisius wakwa akwaje koto tumi krata enu nti ekura no a special prosecutor ntimi enche no eno ho asam ya twede ato a baomia so asam na da ha sei ne yesi baomia wa woso MPP amanyokuo no ode ne forms nyina kwa file ne kama na yesi parliament for so age get fund kan sen krata fufuro bi omode akoma omagye atum ye no ho so ensam eda hanom sei otumfo se tutu asantema nwura ewio wada ha sei na gbako afo ntokwa yi yade ahya ne nsa ne ahemfu binom na wode eho akasa ho ahyehye so a wono wo mo kasa eka asomdue nsam a kyerɛ nsa ne be ya ntokwa no wo mbehwe agyae eno ho asem da hanom akratai ede aba we eye daily guide delbo krata no yadi asi yadi asi maybe you are yawi Hey, asemo. Ebi. Oh, ebi. Na uraba success. Unimu no. I think media minim si de friend no. Eya wata aba showbiz no so. Why dey yin? Obisa se. O ware. O da bi obisa se ayi Ghana card. Ehun hia che interchange ana. O na se ne ba omi ama ya tie se dada. Oh, okay. So no we the interchange sisi ho a obekofa Ghana card. Ah, okay. Nti ya yiwa no. Na aden no so bisa za oh se me ka se ya de ayi o ka se o mo de ba umia omo ofoso ade ne ba na me ka se ya de dege cha ne Ghana card be confuse mo no no bisa wi okay I see ti Ghana card so won ya o wa nche bia ne ba baby
girls Ubenya bi. bi. And this is we need be on team go use ka. Okay. Yate. One day cry. But we dey grab it. Yate. I'm no mudi ade. Nti de o meka bia se yate. Mami na mo se. Na di yen nyina yentwi ahomra sisi ya. Driver, jina. Na fa me ko obo ade ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twa mansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mba fie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti ho saa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra wo. Yade aka wa to dem. Yade bia ha obi a. Wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinica. Wo mbeti ne te. Say ye funu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo. Oba wo ne bema da wo untumi nsane wo. Bema wo de boss wo anu agemu. Yade be ne ha wo. Wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja. Wani ase ye fita. Say ye nkrodo yade bia ha obi a. Obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te. Say ye 100 cedis, 120, 150. Ekwesi 200 Ghana cedis. Obema ho adru akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa. Na say wuko yi folder, wuko hu doctor. Ye screening ehunu ba bia yade ne hye. Ni nyina ye free. Mitwika wo krom ha. Obi afo me hye ya ne ho adanse enko an odie. Doctor no yade wa bene. Kwana kwaje ayalehwe. Obo ade ensa wo mu heba clinic. Ewo achim odan ada eben masalachi. So mails wonom pe. Number no 0532333372. Asampapa bi amati. Oye. Asampapa bi amati offer. Oye, Medicine Papa Bena Watia offer oye, Yediasam Dano. Oh, Minia, HJ Africa, Dominic CSR, Ghana Heya, and Omakabum, Aromami how to a nay, Metus Anyu, Omakwafa organic fertilizer bar, a year for ye, a CSC assassin, a Pamua, Nama Nobano, a so drosso. You are finding a nay fertilizer 1 year day, in your big crown to a bonus so ayatari. And no sweet many. J a sanse offer kakra bi bottle back 2 acres e be ne kama na be so se doso enu ntina me bo hu dawro e dia ma Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 050459446 any baby I talk ya hu nyoma bia offer organic fertilizer as a baby I tell offer oye offer kakra bi su no ba no e be su Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, air free. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me ba choye da se fidie no da so da ha wu etie yen Ahenkan mache efia de eda wada ro ma wusu a wu etie no na eboja ye nti ye boja imu a na yakwa kodi weekend no na yakwa konya ahoden foforo ne yasan ba beto adwuma ne so the following week I didn't ya no a hye ne nso ama me ene ye nkɔ ne gidigidi bia gidigidi ni yawie anopa no a na ye gidigidi ya yawie ni aka ne nyina boko enti ya na eno so watimi ahwe ahye ne nso ama me mama fa sida ama aboafo wo mo da roma we na busua ye tena ase adwoda ekopem efiada a omofa ho ka na yeso so yatimi asom wo kwan so nkoso nti aseda no ye de ko ama Elder Frimpong a wotai frɛ no adwumawura wa kyem odan me pacho wa bie shop kɛseɛ na ne shop na wa bie no ebinom frɛ no more because so pa ebinom nso so frɛ no odan nyina adwapadeɛ kɛseɛ me pacho wa no pɛyi ɛwɔ sɛ wokɔ hɔ na okokɔtɔ onema provision bi na wa bie ɛna won so pɛ sɛ wokɔfa
nneɛma bi gum wotetete so tontɔn a wobɛnya kakra ne wabusua no moatumi adandan mo ho a mepakyɛ wokɔ hɔ no mo na ɔmo ntumi nhwɛ wo wankasa nso na wopɛ kakra bi atɔ a wokɔ hɔ a wo nso so nsa bɛtumi aka na wode akɔdi wo dwuma afei ɔma bibie branch no bi ɛwɔ Achimodam Mobile hɔ no ɔma bibie bi wɔ hɔ no mo a Kane GN Bank ɛdan no mu na ɔmo wɔ ɛhɔ no deɛ yɛ drinks nko na ɔmo tɔn nti ebi a wopɛ drinks anaasɛ wopɛ nsuo akɔyɛ wedding bi engagement bi outdooring bi program bi a mobɛhia dɔkɔdɔkɔ deɛ ɛne nsuo no mepakyɛ wokɔ ɛyɛ Frimpong Enterprise a Achimodam Mobile hɔ no wobɛhunu no saa nso na atena kɛseɛ no ɛwɔ Madarina Hotel aseɛ hɔ ɛyɛ na wakɔ hɔ akɔtɔ wo nneɛma wobɛfrɛ no wɔ 0206 473953 0206 473953 and 0244 89 7525 0244 89 7525 o fresh number na Frimpong Enterprise ebeje wo so na watimi aboa wo kama nyankopon ya adom a kwasi adai eye gyanemo da na yaye ne se yene Divine Victory Hospital akabom a yede free health screening ede brew free health screening yede ebrew na free health screening we no na ye ka che yourself papa bra na nya botre nhwe no onya hoɔden obeyi chop money no befu amafie hɔ ayede ye kan se ye be ye Father's Day program am se ne ade na mo nso mo me nso ye manu aduane na ye se da bi papa wo de ne akonhumabɔ nti wo se onya hoɔden na wutumi bɔ akonhuma mama be compete ma no ne ma no aduane e na ye wie ne akyɛ mu fridge na ne mpacho wo de ne akonhumabɔ nti wo se ye check wa pomuden no edi ma wo diabetes pressure hypertension yare bi a etete wo no nyame ya adom akwasi adai Ahenkan FM anim ha ye ne Divine Victory Hospital aka bomu a ye ba behwe mapomuden no de ama mo kama pa me ba cho mensa campaigning for from the Presbyterian Church of Ghana ho no mo na ye so yenya ye ntete ani free ya Presby school na me koye actually Presby school na me koye ya free me kwala abremu a de bi wie kasiem nti Presby ne de e kan ho discipline mo ho mark anopa yensa ka omo a beje di sen komo ho nti no mato ayen wa ha ye ne omo twetwe komo ye ne osofo pani a na ye ne ne waboabo ha ene nyame ya adom a wanya ne transfer ekọ papa wo down Odan Quantenum Trinity ewo ha a ye ne ba bebo nkomo oba no so ye hu se one ye nuaba kama pa ene bae madam apumoko de Yakopon adom me pa ne de radio ase konie minia radio so nka ga na bonsam ni jimi bonsam de sa bonsam Yakopon agire no ho aha awo bonam pesie pese nyame mabenya biadi no na bonsam ho no oba betutu ni monia tugem can you imagine no se Yakopon ma hwe obi amadade so oye pressure na bonsam kunu no bonsam ni jimi se bibi aboko de ado bibi aboko ye de radio se enti o wakwa ye nsemtru ni awudi papa mu animu no o be sha ase ansa na makọ papa mu ho no mo wada roma no pe ye de ha na egu monam anope de ye baya na yekura no boko emi se ahonidie mu a ana ye namo ide be piem e wo ha no si na ye hwe papa ene mama se no mesi atu ho asi ho na omohwe na wotwe mienu miensa atwamu dwumadi ekọ so na omo nso ahye bi dida dwumadi ben na meken clean up exercise ye de hye so ewo Achimodam ene no month ne so na ye de din ayato no let clean Odam eno no hwemu a na ye mabu central for amanyofo from both political parties in fact all political parties impo ye nua Dennis Obiaje ene awa Royal Boss Moka munya kam hubu mu aye sisi Odam na fe aboafo beboa ye all institutions Brim Central Zoom Lion for Fire for Ambulance for NCC inti e ba sa no West Achim Presbytery
na say nye odan ko a ye kan west achim na papa na kasa be chirim eso okay any what can say dia we introduce papa na fe papa nchirim mfama yen nti papa se na waka no we dia mi jama na yeda management ase se omama yen akwanye se ye no mo emechie mo se ne yenua ekan na ha na ye adwuma na yakoto aso ewo baby yeda mo se ye Odi Ahenkan ye wo bia nyame enhura no ene na adwuma yefo nyina your friend also Benjamin Ofosu Ashon me na meda Economical and Social Relations as director asori no nkitahudie ene online no nkitahudie no me na meda no mema owura yire nso abonidin no mato as yo papa meda say me so friend me owura yire na Hammond laaye yes me can clean up exercise committee ayati ayehwe na odan patemati no committee no me ka ho pa nti e ba ya na ne wo ema odan man no na ye bebodwa no bia yate nti papa mesan hyase de free ho no mo wadaroma dwumadie ben na eba enu nti amama toye wa hanom anopai yo eda se dwumadie no eba so nyame yadoma ochena clean up exercise Presbyterian Church of Ghana West Achim Presbytery na ye di anim na ya yesa dwumadie yi baso ochena nyame yadoma anopa no nsia pepepe ye be hyiamu Presbytery office no total anase enkane mobile asie ho anopa no nsia nyina ye be hyiamu ho na yeti okasa briefly every Environmental Protection Agency for ho ye free ho pa na yate asi mountain nti ochena massive clean up exercise na cost na medical aka no presby na ad anim nanso ye to nsafre obia sorry ni nyina okwa sorry o onkwa sorry o ye nyina ayen kamom esa se me ye hu ne se ahonidie de ade bia se etoto na se ye potemu ye fie ye prapra ho ye siesi ho be hu obi no address fefefe enso be koni fie ana adwuma mu no na asefem na yenti ayesa ne se ye mpesa yare edoso yare adoso typhoid ni enwuko ni ba ni nyina efi na ewura ye efi na amasa ne ma ni nyina aba nti ye prapra kromu na ya makromu nyina ati okay nti last 2 weeks ye de no kwame last 2 weeks one on the third 3 weeks rather 3 weeks mom okay ye de no ye hyase wo total filling station hono ena ye de koye na yen focus ni nyina ne say ye be clean yen gutters momo de no senate okay mama be chire mu yo papa me da se ye de no so ye be fa ne mo ye no so a ye be hyase fi asori da no se na baba kan ye mo be hyase fi mo asori da ho okay ye de abora total ye de afa commercial bank the principal street of Oda okay ye wi idea be start ye be to aso wo liberty e de afa coastal no no e de afa main station opportunity bank for main station abe sane afa total wasan sick backless ho ye ti ochina no the main principal street e wo da kronimu no e ho ne de ye ho ewura mo praso na gutters na mo be practically gutter no yes muti gutter no mu nchei nti enso ye be gi kakra na aka no ye tutu nyina yie na education ebe kono so ya hyenkrofo nkran se brebio se Christopher ne nam na se ne ebe ye na aye fe na aye anikanti ye wi a education so be cut down na ma apra na susu na efi na susu awo ye man tisan se aduane ye di na de typhoid ne bebre no e fa na enya wa hodan ti ma sorry ama so say minsu wusum nyame ye so nyame ye nso adama heavy no ebebo obi aso pe heavy akọ enti ye bompa ye say na ahokan be ye mo na yetimi apra ye na esuba no so asesa na aboama dama yakọ heavy okay me pacho ma tonsa de afre ekueku bi because ye de ne afre ekueku bi mo de ne senate yo ye da se senia odi kan aka na ye ne ekueku bi nso edi nsawoso Zoom Lion ebeba abeboa Environmental Protection Agency enso ebeba abeboa yenua ye president ye ma ye school for no so ntina fie school for no so
ebeba abeboa na dwumadie no ayefefefe na enika sam ene enije sam ne se obi obete se ye sa dwumadie yi bia no dimirika na waba na wabeboa yenuanom a eye United Achimansan Development. Want to yanka pet no dimirika ba se niamu ye efe yentina ho yenso ye beboa na dwumadie no so akoso NCC enso aye kradwa ye ne omo ekambom aye na ye besere ye hia moa bebre bibia ye betumi ede asiesie krom ye hia ye sese umbeboa ye munye ye moa emrante na maba wa edi dwumadie ye wia at least kokko kakra bi a obia nso ebenya no ye sere obetumi ede abeboa sika fam na logistics enema ede be pra ye rake shovel wheelbarrow bibia oba priority office ho a obetumi ede abeja ewo ho yensa beka enya rural project yard no mu ko ade a yensa ebeka bibia ketu bi ensa mwaye na yentimi enya dwume teacher kwam yenti o belong to Presby and I say United ninti na won so ka ho United ninti ana meka ho okay emi say empenifo se ne odi kan no ana etu na chirija ye hwe mu na ye di kan ye bi enche ye bia nti e ba asa no na ehu ni se anamuntu a eye Presby asafo ni tu no eya de a esu ani ne toasum yemfa ne se ye won so bebre ne okrom ha but omatom ho si we say ya ye be stress so nyina me amasafo matadis asafo no ye nya yemfa ye hunjim e be me desenya bo chanka me hu me bishop na ko di mu akotene na nka ye prepra esanse ne nyina no enyame som baako ahonidie baako botae baako ne sie ni so nti se ye nya kan hobom sa na etimi efe nti e ba ne sa no ana eye before e be hyase no wonu me kan hobom convenience sa na e be kan no Dennis ene awa ye se ye hwe se ye di ahu e be jimbi na at least mo di kan ye bi da mo experience okay nti ye nam ha ye hu se okay asi ya ha ye ncha wa ha ye be kwa be eduye no na yakoto aso na ye ma na ye fe evise ye de na ye no ya nyese ye no ba kope na ye jesi ho no mo abrofo no kan say 9 days wonder mo so ye ba kope na wagya na say ye be ye say ye be to aso na education side ato aso ititiru ni ye basic schools no ene ye senior high schools no nti e ba ne sa no na osi tu ho anamo na ye kohunu mpanifo ne ne mu nyina tena se ne ye ka bom na ye yesi na be betimi aye fe ne ba se odan kroduam ha anase municipality mu emutia na atia ma nyina ebe ye fa bi anika se ye betena se yanka se bi arabia ba esan efinti na chese ne nyina eya sempa ana ye hwe ne mu kwan okay mate enti papa mama samra wo ho no mu biom ye de ne ye hyase 7 ne ball 9 10 na ya pon mo so mo de ne sen nete yo nyame adom no de yenkwa eche yen ya ochena no nsia pepepe ne na medical aka no na ye hie mu ye bompa ye srerade se ebebobe 9:30 no die na ye de bibia abe because me menda dwumadie bebre na wo ye mpese ye beji obia bebre into 6 to 9:30 na nyame ya doma na ye de bibia aba ewiye tuna sana okay nti we no ye Presby asafo a ewo achimodan nyina na ye momo assembly ne pe na AD say yo West Achim Presbytery ye kan West Achim Presbytery na administratively you kwa ban mu a ekura about 6 districts okay wokwa kofa asene eka ho achiase asen akropon ekofa akokwaso wanchi odan ha aha ni nyina ebumwa nanso dwumadie yi de ye sentano ewo Presby before a bemben odan ene ne important so edro asene aboabo aha nti emrante ene mabawa ni nyina ochina yengina ye hyiamu ewo ho yenuanom a ewo eche no nso no yenso ye bepe da foforo na yakọ ho nso na ye ne akodi sa dwumadie eti wadaroma mabo MP amane mabo DC yen hakwade MC mabo omo amane na omo sesen yo ye de fra omo mu bie no ho si ho we de wadaroma ya de krata akọ mpanifo nyina obo ye de krata akọ ho eno nti yigidi ye se enen ko na wiye ye no na yate omunka atenkapa na ye dwumadie ni nyina afefe ene na ye nso ye de mpaebo ota akiri so mbete munka na mo nso so mo bete wo munka no mo aba ye siesie ache modan oboba
also the mpaebɔ teacher wonni mpaebɔ mo asen sɔfo nti so mpae ne de jama sɔfo na sɔfo mo na de wo mpae and I'm not one say so mpae na nsa mo de no sɛ ɔsɔfo mo mpae bɔ no ɔmo ne awurade bɛkasa okay yɛso yɛ ne nana mo bɛkasa okay yɛde yɛde no bɛfa se so yɛ ebe push di ka yɛ wɔ prayer topic ya yɛ maso a opim ho ayetimi ka ne koma no asɔre sɛ man kwa sɛ mo atome okay nti sa mpae mo de Matias ya nuani ya pese ye ma etiefo etene se no kwasem ni minhu kuro a ana omanya eno ankasa e produce debt da ni a ye timu no ene ma ifi eba kuro no mo ye be sere se ye attitude ye nsu ni ye ban bi a sefem se obepra ofie na obabegu gatem e wa abonten ensuo to a na ebi ani agye isan se wanya kwanya se ensuo san no obehwie ni ball egum ebi mpo sabio bodimu a ebi wagya nan kra na waba no wabehwie e de egum yesre sanama ni nyina emmo mo yenjai obi mfiri ba bi embeye emma yen nya ye enya ma yosem kra yesre obi amfa no ho enjimo na yensiesie yenkrom na emu ente emu tia yenyare udu na to politicians so omra no meye ma ontimi nyani nyina na oyare kra enya no ho na okoje sika kotaduro so okona ye twado no ma 100 cedis na wantimi anta ono politician no enka no he or she will not be affected in any way una be yare no wawu nti yesere se ye attitude na ye din komo enura na you say any a lasting solution say kedi just means nya de ebesi sikrom onum pure water na de atum na nso no kurani obi proper ni fear no da be good dustbin e sikro no mu obi ye ewura bi ne niam bi on pe ni kuku nsaka ne nchance na wabehwie e de egu dustbin na eye for polythene eniam keten yesre se momoa yen na sanema ni na eto ntwa na brim central emfano to mapa okay ye da se bebre nti teacher kwa me ye kɔ obi ade ne nsɛm wetwatfo de be to so amayen emi say ye kɔ no na ne be katwatfo se bi di kan ball ye convenience of West United Achem you know na yidi kan ye no o ma ne di anim ye awa ne Dennis nti ba ne sa no na LC timi ni empanifo ma community bi edi nkomo ye so mbeboa endra ye ko ye yabambofo ye police fo ho okay nyane ntie se ase divisional commander de ni se bi kan ahomagie kakra ba muntino na banana commander ne hwachiri ba se LC timi ko hu omo na bambo kakra omo ne be boyen no na yetimi nso agi adwuma yie fisi ye di ne hu ye ye ni abra yi gwatamu no na taxi driver bi di speed wo betwom akọ ne ko wonum se obedi bon se ne ye kan no nsam ne yimiesi wo ho enti no abamofo ne ba mu sa na ebeboa yen eba ne sa no na Yura Dennis obiaje eye Achem Odan Kwanta assemblyman na osi oni NCC fo di nkomo na onso bi kan o de ne ho be kwa gigi mu nkrofo o mu ma o eno de ahun say obia wo se no sifa na de but eye moa anse papa ka no osi epe moa enti ye ni NCC ma me di nkomo no osi kan no de be ma yen na momfu a ye de be kɔ no na moa so nti Yura Dennis obiaje oso be ma yen fu a ye de ka no be kɔ rounds ni aye announcement eni ade nyina ma omanfo atese sei ana eba so na fis police for ni ade a be ba no so obehwe se bia we kan abon de agya akwa yenya ne kwa obehwe mo na fis bi kakra wo de be boa papa sof mo na esi na okase nsuo ni kokobi no Yura Dennis obiaje oso behwa tutuma bibia nso atimi akwanenim ka che ne se ate ye dana se ye dana se ne ensre no eti me fa so ne o kan nyame adom obi obete se ye dwumadi yi bia no na ode ahonkeka saa na wonso awutie ye no ye se so fa ahonkeka bra na ebeboa enu a wonsem ne se ye wo Predatory Councilor ehun se the regional director of EPA ono ankasa ene ni team Africa Florida ebai bo mo ba ne se dwumadi aye di nti almost bibi kakra omo de beboa logistics prayer rake wheelbarrow eni kakra omo so omo den ebetim no omo de Florida ebai ebeboa
ama ahusisi no nso akoso enti okyena nyame adom nso a yɛne EPA ɔdan municipal de no nso ɛna etwa edi dwumadie no so enti sɛnea bifi kɔfɔridua aba abɛboa no na wa wote ha ya no wa ha no nso bra na bɛboa na dwumadie no ɛnge fɛfɛ okay yɛda ase bebree mama papa meda wase nea meka ndi atwa to ne sɛ ɛyɛ adwuma na yɛyɛ na adesua nso na yɛsua na papa aka sɛ nka yɛ ne yɛpɛ lasting solution to the problem nti ɔkyena yɛpra ne yɛpɛ yɛhyɛ busua na sɛ afie bia sɛ kazum lion dustbins no ebetimi a obi empɛ bi ensi fie ebu hɔ school for ɛbɔ abola kakra bi ho na bola no ebi na kroma for na beto bola gu school ni mama yes na ebu afa so na ɛha nkola no oba sɔre da ho so a ye obola kakra bo ya sɔre da ho mantemfo nyina to bola de gu egu asɔre da no ho so je se beans na ye ni ntie no so ma ye ntimi enkoketi the habit of keeping a waste enti ye say ye hu behia say ye beje beans na ye beje ska kakra bi nenso ye hwe say ye beye na aye fe na makro ni mate enti ye dwumadie ye basefo na edi anim na asafo na aka ni nyina di akire na ye ba ye yusu ye maba wa ne mrante na omhu twa pa YPG fo omhu ye den omhu twa omhu akono so teacher kwa me ye ba ni ti na wo so etu adi akire yi oh dabi eh wono no enti papa ye fa YPG fo US papa de ade efo we ade efe papa de ade efo we ni efe ye fa YPG afa JY afa YAF okay yes emebru na omanyi kakra sin youth no ye fa o maka ho ye maame na ye papa no mo fia ho de wo ho a mo nyina mo fa masoso mo fa mo praye mo fa mo dustbins mo fa ma ho keka meso ye mu na mo hye ye nkra ye bedi agya no dai na ye mpraproko ne ho nye neat ye fie ene monten so ye na senyame anuonyam enti obi afa na ho de mesom ne na nyenye fe nyame hira na ye pe ne ahonidie no nso ye nya ho de nya ye be kwa sori ye ne akọ heaven se na me kan ye da se bebre enti we de wadaro ma ye ne hwan na kasa ye enti wo abo odin e wo che ne wakan kasa ye bwa wie Pacho midiendi oraye na Hammond lai. Oraye na Hammond lai. Also ye West Achim Prairie Education Director. Enti obojuma pa. Okay. Me am said you can now why so passionate about it. Osanse mami o. Osanse yo mami. So dey wa dey for dey. Na tumedi no say na me di kan ye nkrabata ba ko efe no DSS Development of Social Services. Any ESR na yakabom. Na ye DSS director no yenuaba Hana Isel ono so na oda no bibi dwumade bi ne konkran nam kwan so a oba tie na na ye ka bom na yate papa ye da si bebre nti Nyankopon ya adoma wo chena 6 am ye nyina wa be time wo china ye kama pa na hewa ni mo se manko ba bia dia onko ba bia manko ba bia dia bra bomo dia na bra mate because on se wo beba na nakokumi beba kwa bnofure beba mi ginam enim hofo ne awie striking na the captain's man beba no mate be da bi enti ya da se jame ya adoma e china ba be time e china ye kama pa all right enti abusia Nyankopon ya adoma wo china ye kwa kosiesie kromu biem we nye de edi kan koye na mode ye politics ya we ya ama no ye wie no mani ewu se tam e pa cho we de ya asorefo na ye kwa koye enti o de ye no ne ye twema nso kra press before the anyom ntwema nso Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay. Adunti abusia eno no ye de sa enkomo no nso e de asi me ye nam panimfo ase anopai so mbeka ye ho ema ye de sa enkomo twetwe de ehye so we eye presby asafo no ena e2 sa na mo no enti Nyankopon ya adoma wo chena unyina mo ntinsi krom umyenkosi krom na krom enye fefefe krom ye fefefe ansa na obofo no etisi krom a wenya abotire hia yen na obofo beba na ya kikire Robert to ha ye de to ha obe na ekra ba abofo no mo mpefi o abofo mpefi enti se wo ye fi a wo frɛ honkonkon kra wo ma Jubilee Hospital osimi nka ho asem kakra nkyerɛ ba before ma me nka ho mane so na yenkonkotin komo we free horse si ya ye ni wura Benjamin Akoto
or your head of complaints Consumer Protection Agency ya ne ko twe enkomo kakra yen ya nyame adom yetimi tutu kwan fa plane ni bi no domestic ones no wo mo kire se omo mbie charges bi ya ne won ko twe enkomo I don't know say domestic ne nko a Ora Benjamin what me kan no pay ma chen Mejo Sumira na we die nya ne ntie se mo kire se British Airways as a omo charge $50 bi a mo tusu se eni emra kwan mu wadaroma enchiremu ne sen but sure me that was not pay na me chia with you for so I mean say British Airways airline bi a waye adwuma wo Ghana hanum for many years especially because we say they breaking in Kita who be say a Commonwealth for a long time no o my adwuma wo Ghana airport na say you know I said this is like the third time British Airways said the indirect policy here. Time ya the Ghana for Ghana for the Yana family and many a day, the Kaka Krani cash. But the Omo to see and say, Omo need physical officers or Ghana, Omo customer service line crowd will be in fact because he has just so many office for her. Into a year at the young cow, the Kwako ticket, actually, a dear Omplay 2 coin, Omo the said you may be a Standard Chartered Bank in fact. Nti yɛmfa ne sɛ wopɛ ticket a wokɔ Standard Chartered a ɛwɔ akɔtwa wo ticket hɔ na yɛhu sɛ nansan mu no wobɛde $50 ato charge no so sɛ me pɛ sɛ metɔ ticket wɔ wo nkyɛn na wo no ɛnyɛ me mfomsoɔ sɛ wo na wayɛ wo nhyehyɛeɛ sɛ wompɛ sɛ wobɛdi office wɔ ha nti sɛ mepɛ ticket wɔ wo nkyɛn a menkɔ bank na menkɔ meki deposit na memfa deposit no through other processes online na memfa nti memfa me ticket. It is a no waka temple ticket boy, 500 cities. That's a call 7 kuchia, may a cat me 50 cities in Kawan. May I call you say, only bank name she share the me customer and family. Mona Matina de Mono, say, Sika Mamia. So being a using Sika Mawa, the extra charge or the Union make consumer in the city chia tax. In Pianona, you are Pigana for the ambassador say, we will walk of tickets, sir. And I what your price be above, but what they are in a year, she say, there's a kind of mobile mayor making sure say British Airways and Standard Chartered Bank, a better refund this as you can in Nama consumers or Masafa was our coin. Okay, nti yenim se regulator ebeye Ghana Airport Company Limited. Omo ya we. You notify who said BBC normally when it has to do with the direct flights any a whole injustices in Myanmar, that is when the GCAA would come in. But as it stands now, no, you see, they notify them, they have the power to tell them to do the right thing. But as consumers, they believe that the consumer has the power to regress the basic tenets of consumerism. So who could be and I say, you probably need to the offer condition as a really also, coin say, will be now also more conditioner. On who said the ODD, no, I didn't just. Now, when you give on swap, and I do hold on, so if you Jamal. Almost so no Ghana Civil Aviation Authority, and notify the notify Ministry of Transport and so. They are all to say, they say, you bet, you put together all my complaints, and over maybe a boom back on who said, if I don't go at the 3 times on the police and the buyer, now they are 500, then we know how we retrieve our money and also seek for compensation. Okay, and I know some more fighting for the interest of consumers, but omo ububo mudini nyina no me say bi sabiem omo nya we. Yes, asem na aba. It is asem ba e bia menka say meka so omo ya we, but e bia na it has happened on their blind side. You see now sometimes it's good to prompt them first. It after prompting them, no matter the then you also as consumer, and then you begin to assert your rights and your privileges at the same time. Okay, yeah, TNT for now. The more chance say obi bia wa for victim no on reporting from mamo. Kwan ben obefa so obi di say adwuma no. Yeah, the numbers be too very active on social media, and I say, or send email to the Consumer Protection Agencies gh@gmail.com. Then Sabeka, and I say, offer 0302 737205.
and I say mobile phone number 02681503009. You better also now kwanya if I say you give details you the better petition what I do sika bro that is say activity. And then again no many opportunity in infant just say consumer rights bill full consultations na FIAC e bi kan aye ba ko Ashanti region na e nya me adoma TV Greater Accra there no so e ba so if you want my other regions na ba be eastern region so you consumer na o pepese o ba be share wadwen e wo public forum na say you are also invited at any time in the region there but you are also be to na ba na be share wadwen. Okay, yeah, that's Sierra. Bibi any ever say about unchi bi na fi aba be ginchiri mu said de bia ye no man. All right, I don't watch your opening capital so am I. Etiani Ura Benjamin Akuto or your head of complaints Consumer Protection Agency and you know to train ko nti yen nyame adom yetumi tutu kwan kakra no lending akwantuo no ya na okwa na British Airways omo charge nti no na no pay yakwakodi mu nkomo wo fa trotro ukọ aboabo asene manso akroso ha sa nkomo imfa ho I said wato boabo so ataso ha me na fufuo bi a me no mo ewo labadi ebi mo so wo teshi nungwa na omo a me no mo wo teshi nungwa no wo ho no mo a no waba abeka cho se wunu ya mpese mitu kwan o se wutu kwan ko he tu kwan de ma bre teshi mitu kwan wo ko he o so wo ko labadi na efiri teshi de call about this we bufu kura betimi anante na ya hwehwe oku na okọ he o so o media mitu kwan okọ he o so okọ labadi enti o mo sankomo ye di ono we mfa ne ho oku sankomo we de British Airways ne hwan no nsem de enhye danye na sem sa Jubilee Hospital semin kan che se umpom dodo ope baby akwaje wayare sa eye Jubilee Hospital na no pay me kanfo e de ama OPD eno no eye outpatient service enye OPB di outpatient service ho na oba papapa igina wo so ne ahwe wo ho to wa no asa da no ho no call baby eno no wo ho your inpatient service nso ho eno de oba ye je to ho ne de abotra dan kakra sa wo ho to wa na afi ukofie ye wo edan wo ho no mo amobedam se ebia wo mpese oni nipa ni nyina be bodompe modan ba akum na ope wo private room a eno so ya available onsa be ka lab nso ye test ni nyina bi ewo yen ho pharmacy nso wo ho no mo ye be treat you kama antenatal care wo ho sanso ena postnatal care ewo ho theater nso wo ho saa maternity yedi hu djuma ultrasound scanning machine ewo ho no mo ebe chekiwa ma ho ato kama wani ene bia ohawa ba ho wa hyase a wo posa wa mo ani anko ho a egi se kron wani bebre papa waso be hye wani ni mienu kreatuatua ho no mo a wutu nan a uhunu se wudi ti akra ne da sen na uhunu hwe waso be hye kro mu diabetes and hypertension ni fiade yesi hu nkonwa yedi hu djuma kama ede ama yen patients no afi canteen ewo ho insurance ye national health and a private health and so odan abo amantra bridge ne so na ubehunu eye Jubilee Hospital me pa cha wu obefren wo 0244 575799 0244 575799 and a 0241784645 eye number adaroma no a obefren ye timi agye so akuafo mu okrom muntie hai ye de eye fertilizer ya offer no de se wonsa ka bia bibia befa kama ama aso no baye bebre no ama mfaso abaso na no abusuafo mo so matimi I enjoy kakra na offer no Ministry of Food and Agriculture and Environmental Protection Agency agya tum se okuani bia betimi de adi ne djuma ubetimi edi egu ebro so emo cashew mango cassava cabbage tomato onion, watermelon, cowpea, granite, yam, soya bean, oil palm. Ubetimi de egu enimu nyina so 1 liter ubetimi de egu acres no be se mienu efuo no na te se una okro no kra 100% natural. Ebe boawo ama wenya emfaso ewukua no a ugusu a wo ye no ubetumi afre eye mpanimfo ewo 0257
315-132, 0257-315-132. HJA Africa na womode eye offer fertilizer yi ediaba emonten eso eye organic farming aid eni atwa ne ti afre no offer. Companies ya mbebbo mudi nyina akọ no mu a wonsa beka offer no bi ebo no so efo kama your Tales and Details Agrochemical. Tales and Details Agrochemical. Oko ha wonsa beka bi owo dan me market ho Mr. J enso oko odan abenase oko abenase a eyade se wonsa ebeka bi wo ho ena ye wo farmers agro asama kesefo enso so oko ha wonsa beka bi achimodan ha ahoto agrochemical Bisky Agrochemical or Achiase, New Abrimun Sobeko Magina Agrochemical, and Cow, me and Casamin Crovo, Yanso Harfet Agro, and no, one crown filling station in Dian Wish, Sansona Bemu, ye call Francis Agrochemical, no man for work a di. Ya call Maranata ho anase Farmer's Choice. Obeko a ye Quiasia, a Quiasi Fonso e Kunyamina Agrochemical, Okohon Mount Sabekabi. Plant Gold Agro, Elkufudia, Chester Agrochemicals suhum, Buedia for Showway Agro, na assume for so K Danso Agro, Omonsa Ebeka Ofano, EB, na Etimia Buama Quiayono, Aya Kono, Eswabam Faso, Eddie Amount. Edubia so set many winning command or pay, Edubia by ya unkuta unkra, one ton jane in tone toast near Odihu Juma, pastries. Say birthday bi ahun enti ene yan krofo birthday yi mi wie pe me call edubia ho na mama edubia aye birthday cake me ensa me de ba ko kufodua kukrentumi ene tafo na me de ba akoma Bill Clinton na me de ba nso akoma Odoi Aaron and I say Aaron Odoi na fei maba achimodan na me de cake ni ba konso akoma Daniel Ochre Dani ono su di na woda enti odofo bi di na woda wadamfo bi di na woda ana obi a umfa ni agro di na woda o papa disi nyankopon ya adoma kwasi eda yi koho no munye pastries kama emfa ma papa no na nani enye enti say your birthday cake ya no ahye ne nso ukọ ehọ nso a rock bands on sabe kabi enti ye kọ edubia ho ni yakotu ni doso puom e de akoma ya dofo ama wo mo ani age edubia se on saka ni pastries ni bi na wo de to techere maso a ni ameka yi nyina beka se obo nyabotre na yan ya so ahwe enti nkasa bebre owo aboabo heya e na edubia ewo owo eye Adotei Junction ho a ubehunu edubia ewo Adotei Junction ho ipacho ube freno na waye order ne niam ni nyina boofo enti freno ye order ne sisi a 0547 788539 0547788539 0547788539 edubia no ipacho ko ho na ma wonsa enka pastries no ebi na fakodiwu juma enti companies yada ro mabusiafo omo no mukra yemu afiti adwoda no ebena da ukura da yawoda enifia da yi yeda so awa hoden a yesomo ekwan soronko eso babia yaduro no opani betena de na chi course ne ye na yen feeling nyomo kakra pressure ukrom ti o si feeling nyomo ne kakra na ye be sore so ankrofo ama de omo de bre ye no ye de atoa so show money yi enwom be se miunumi ensa bi odi amane me wa ha enti yebeti saa ne nwom no kakra nso so eya na wa hye ne so na fe se obi nso de bi break obi ke a na ye tie se obi amfa bi amre no a na yahwe asore so enti na eno no ma ye na ye homra na fe ye mfa de aka nyina mfa nto ato so ma wo aha enti eno no why ready a yemfa kakra nante na me nkɔhwehwɛ enkrofo no ama ade no omde baaye no ne yenya ngum yeah she
Show money, big star, wicked. I forgot, big star. Ghana, this year. Maybe too fine, maybe the blow my mind. They make I feel love. Each and every day, she did just check up on me. Cause she wanted me and every woman, I see I'm happy. But you'll be the best. I waste my time on girls. Feeling the deal comes in my hands up. I got you, and in my last stop. Untina my area. My area. But don't let me to say, but my area. My area. You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. You don't need a quantity, no shots like nigga. Quantity. Monica, 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 Monica. And if you 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 hey money, I be lucky. So don't give you one for me sorry. Oh yeah, me baby, don't you worry. Now my falling, me jaw, what did I be? Monica, Monica, tonight I will take you out. Pay now, pay. Can't let me tear put the bills on me. I will pay everything. Monica, 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 Monica. And if you Monica, 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 Monica. And if you Monica, 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 Monica. And if you Monica, 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 Monica. My baby too fine, baby they blow my mind. They make her feel alright. Each and every day, she did just check up on me. I say one me and the baby, me see I'm happy, but you'll be the best. I waste my time on wrong girls. Feeling the deal comes in my hands up. I got you one in my last stop. Untina my area. Okay, I don't see no from Show Money and or the about say Monica na wasan de ba kubi dia fa ha mame tie no so mame na fe yensan entwa so we kire ha Show Money nani abre pa de bia ka wa sempa chawo betimi dia amade aba betimi dia aba bebere no ayo mani tie Show Money nenwum we big star wicked I pull that big star wicked you forget on a fine night man never wanna go I thank God for me life, man go survive. My brother man never lose hope. Although why he's involved, so why you faster? My brother man keep pushing. Boy you're hustling man for go hard. We grind every day for the moolah. We not to sleep too long, you be seeker. Poverty stay away, me say don't come away. He won't destroy me, can't get away. Yeah. I say he won't destroy me, can't get away. Yeah. Wicked. You be sicker, you be money. Man never wanna go broke. You be sicker, you be money. Man never wanna go broke. You be sicker, you be money. Man never wanna go broke. You be sicker, you be money. Man never wanna go broke. The place where I come from, if you no make 'em, nobody go show you real love. When them see you get nothing to impress, everybody start they move on. Too much pressure coming from my people. Some people up in the okay, into your way into broke. Go make Virgin Show Money. Go break 'em. Broke. Wait for your Enti aside broke no. Or sign the baako buy. Mami enyi no free home. Mate say baako bi nso so aba na yenti eno. Yenti we nso so we your friend on Mona Lisa. Mona Lisa, see the way you they see like a pizza. Coca-Cola body, say your body be better. It give me peace of mind, no wahala. You deserve to be Queen Mona Lisa. Always at your service, I go serve you like a waiter. 247, I'm available. Come my line if you want something. Bring my line. My love is real when I can't deny. Mona Lisa, be good. Mona Lisa, I can't leave you alive. Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, come give me sugar, give me sugar, give me sugar, give me sugar. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, come give me sugar, give me sugar, give me sugar, give me sugar. The way you defeat me, we go bump picky, I'm cold, I'm green.
Okay, so that is it. Eno eye enyum ahoro a ye yankasa ye nwia show money de eba ya o se ye nyina ye ntie kakra ye tie on Fridays nso so ye show you so de won say ya na emra chenchene ne mo famfa sa chenchene no Friday enya dwuma wa ha nti ye say Friday breaky protocols na ya ye bi before fro ye tie show money ne nwom no mienu DJ Kobe K omo na bobo nwom Abranti ya pomo kodie boss na enwum mienu watie show money tie o comment on two enwum no aye boy no. Oh, okay. Big up to show money baby bi o bia it's a microphone. Hello. Microphone I think say eba oh okay eba enwum two ni na enya bad very good but me enjoy Mona Lisa no pa Mona Lisa no oh enjoy no mum than first one broke no yeah oh okay onupo I think so be kai amenene kasafa trying to rap no sense to sing you know rap no mwa no oh you're good in singing no eti so obe yanka ompe obi obe rapo sisi anu nke be ya yenya ne feel no yetimi efili show boy kakra show money yetimi efili ne kakra so it's about time oma obi be blended to ne tracks ni mu ti say Mona Lisa say na wetimi e feature some rapper bi also na wetimi aye bibi kakra bi so that it will blend with it because akwai say more no ye feel on nko is I think say 3 songs singles or about na yo nko Monica Mona Lisa broke nini no nko so it's about time I started to blend with some people or the obi be ka ho because sometimes na ya necessary say won nko na obetimi a hit ba unye obi be gina so ma wo a etimi ma wo hit a typical example here Abrantie nia ne voice say kwesi atai kweku flake unse onya Kwame Eugene feature no ena ema obi ate nka do no system nim ba one feature no na ema ase ne su biye enti what the first one aba the odi kan de ba ene Monica no ena what the broke ena Mona Lisa de aba enti wo wadwe nkyira wo de ma no no afutu ade ma ne se onhwe se obenya obi a feature no na se obeto solo na onipa no enye rap ne mfama no okay enti na che se eno so no na menya ntie se another song bi so yeah we a new one from Joey Popkin from the camp of Joey Popkin ba mi said ni mi wo problem wo ho mi problem wo said no ho who say din dodo ana no boy din wo Popkin e bia na me hu ni sa de a e bia no se ono so wo record label ana jazz music nti bi omo feel say din ni na be boa no dia ba me de me hu ni say ne boy me din dodo ma ho brase adwen kire no nya ho maso adwen kire okay I see the new one about Destiny I think Destiny we releasing last week so that was yesterday enyumre say no na teaser na no enyum na nkasa enyum na nkasa ba de no mo say na o release you say nra no ye no the ball last week na KT oh okay into no de na aba dada KT de no there be Joey Popkin de no Joey Popkin yeah Joey Popkin oh okay Joey I see oh yo yate enti aba dada aba wo wo nchen eda yinim ene bebo ni ntie ntie eno no nkrofo ama de omde beja ye no eno no wo bibi fofo kan title ni Destiny yeah nti aba nti omombo na yen streaming na wo dia tum kra dada oh okay nti ene na ye ntie ne prako fim where them a chat turn up that enough for do stretch and say go true trust me you don't have a clue it is my wish say one day nyanko pon be take me so be shame ni me tia chale obwafo bi ni ho I'm traumatized inside but still I keep it on the low
Though times are hard and Monday strive, but soon time and go blow. See coming in Tiana, Mami, Nyama, Bia, slow. Is this my destiny? Always a temporary. Me Shebrana, me grab yazi when you not shame me be. Is this my destiny? Always a temporary. Me Shebrana, me grab yazi when you not shame me be. Okay, ain't yan so kakra betimi aye de aboa no no. Eno na yegusu aye no. Almost see a friend Joey. Joey Popkin. They're Popkin. If not today, then when? Destiny. And our friend Yumuwe. A new one. Abba. And yeah, more Philip. Why? First day I'm a teen, Dean, I said, deal with the enka. Because sometimes, you know, a dino, they will come more. Kiddy say, will be a kiddie. Kwame Eugene. Oh, Bodina. Omoya no mudino ne bono e den no and ye brand sana to itirim ya na nyina ka branding no ho enti esrem penimfo na ho brasie mu ara e na ye kire ya adwen. Is this my destiny? Ti se keche e do bia trim drew we better say drew. Drew. If not today, then when? I've been trying. If I try and I enjoy you know why? Yeah, that's be brave. Enti say amade foforo ho no mo fatwa so efamaye. Enti dia ye boss si ya no Joey Popkin Popkin e dia no. Popkin. E dia Joey Pop. Yeah, te. O call him streaming live and I say baby I see. All right, Cynthia, my dear for Fred Bayans, Yinti. So far, no, they getting tea. Is this my best? Asa, how would be rap cures and one idea? Near last week, near Bona, your time was soon, Yanti Miamono. Okay. It's too hype gang, Bob. Where's your wine? KT. On also Daha. Oh, okay. Tis on the air, man. Yeah. Yeah, dude. Boy, appearance stinky with me. The head throw Yempekasa. Oh, there be Nabotre, and Muye, Nyabotre, Yem Sam Fabium. It's too high. Emuye. Yeah, Brian. It's Lawrence Beats. Tis on the air, man. Yeah. Yeah, dude. TikTok for Monfa. Appearance stinky will be to me. The head throw will be winning. Hey, Yempekasa, you could make a beam. What young crowd moon to me. Hey, branding, Emuding, something, Yamuding, Emas, Yade watching. Charlie Penebra show you so. Why? Penebra. To me, be dear, talk when you to me. For the best, Nini who could be a tidy pass, so you're tidy. The fair. You can get an affair. You really an affair. And you're not sure. The fair. The fair. You can get an affair. Tawini an affair. And you're not sure. It's there. Yo, Obekobi. Obeda. Boy, the bear hit it. Boy, the bear hit it. Yes, sure. And we also arranging the year on. Ever hit it. Bano. Don't you move my TikTok for no? You need it to crowd. And I must mean Shenkom. I saw. The watch the sa after. The fair. You can get an affair. Okay. You really an affair. You're not sure. The fair. The fair. You can get an affair. I'm not saying you are pa. I you are pa. And you're not sure. It's there. Enti mo TikTok no. Mo mpe se we so obetumi a download a free on. Awo ba bia. Who we ase. Mo download di enwom no. Na mo ntie sa anwom no. Kama pa ne fe ne de ne ayi na akono no. Enwom na efe de akono nso. Enti mo enjoy kakra. Something.
mass. Yaje wadin. Come saka with tea kawa. We also pass Sadeka home. Sasa ho. And you must saw to me and 7 minutes. The best in the hook. Tidy pass, yet tidy. The fair. You can get an affair. You really an affair. And you're not sure. The fair. The fair. You can get an affair. Tawini an affair. And you're not sure. The day. Gobi. Yinkumbu mana wobeba. We sure. Ebefa. Enyomu we ba wobesa. Afanka sa. Aso. We di tikra wato. Apo. Aso. The watch sa apo. Nefe. Ya gengi ya nefe. Ye roli ya nefe. And ya nacho. Nefe. Okay. Wow. Enti aba be come a playlist no ho. Pe baby Fatuma me. Yebeti e. Na bu nse me so de binya de de a. Bo ma ne tete. Ti me bua na obi adwa. Eh come pa KT e na omo frɛ no. Ono nso wo achimo dan ha ya. Enti mun support no. All right, last one. Na fi yen sorry so. Me pia was when Dimmy Hamboda. Wama me trimo ya me dead. I feeling so great. Yana ye whom ya can time yet. Na me penny pamo ya bomb me away. But me budget Jordan and ya vegime. No way to Fiaga. Lenya ya papa me. We a bedi a coprin pong. I hene mo hene. We need my brother when ye ye. What for your century? Flash. Your unfailing love is ever sure. Okay, into when you saw a friend on Rap Cure, ne diano no. Rap Cure.